Di dewra karantînayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên Kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, psîkolog, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada Kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hev du. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزایندن. ما 24 با آوایی کی زندی. او برنامه و پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. بله هوانی اوجا روش باش اون همو بخیراتن در سمای ایروش ما گوتو بو که ایروش امه بحثا هواری بکش برکود درسه که خویا بری دمه بحثا پرسکره که نویساندنا دیروکا ویجه کردی کربو و تیده من پچکی بالکشان دو سر گرینگیا کووارا هواری
جبر که من پریودن پیشکتنا ویژه کردی نشان دابون ج دوره کلاسیک بر به دوره مدرن یا به روزنامه کردستانی و دست بکر بو و پشتی و من سر چروکا فواد تمو و پیسا عبدالرحیم رحمی هکاری کوبارا روژی کرد و کوبارا جینه ده هاتبون بلاف کرند 1913 و 1918 و 19 و مدوی دره از داگریا بوم سر کوبارا هواری و مجبورا بحثا گرینگیا کوبارا هواری کربو مخستو بالی بکشینیم چند سر چند گرینگیوی د چارچوبه یا نویساندنا ویژه کردی ده بابتامه او بو لیروش از دخوازم بشکی زیادتر داکرم کراهیا نوا کوبارا هواری پرانیا پید زنم که ایروش حچی کسی که به کردی علاقه دار دبن حچی کسی که به ویژه کردی علاقه دار دبن تقص هواری ناس دکن یعنی هواری دزانم چما از دخوازم تم امسر و مجاری بشکی بهتر مناقشه بکن جبر که د سالین نودی ده خوندنا هواری جمگل کسان دست بکر هر چند نفش بریمه د سالین حشتی ده گاواکو داکریا بون بن خطه کیروش روجاوایه لوی در شوپا هوار راست هاتون و کرده باکر به وی آوایی ل اصلی خویه ویژه‌ای که ملکی ویژ علی هواری و هاتو دانیم لوی ملکی وگریا بو لیدی ساجی خوندن هواری گله کیسینور بو حتی که ل اروپای دو جاران چاپی و هات کرن جاره که جاره پیشین جالی حمر ششو و هات کرن به دو جلدین جدا جدا و پیشین هجماری و پشتی چند هجمارین دن هات چاپ کرن و پشتی و سال 97 و 98 ده وشانخانه نودمی به رببریا فرد جبری و دو جلدین هواری چاپ کرن و ویجاری همو هجمارین هواری تدبون و حتی هجمارین و دنوا هجمارین و ده اونی دیسین که با الفابای عربی هاتون چاپ کرن جی وقت ترانسکریپت کرن و داویاوان هر دو جلدان ده جی دانوان بوی آوایی کسین که نکاری بو خواندانا جی هم خواهیاندن همو هجمارین هواری و هم جیوان نویسین که نکاری بون بخواندانا جی ایدی او نویسی کتو بردستیوان کاری بون خواه بگیانداناوی بود ناوروکاوی ده گلت تشتین که حتی نوع کستی های نبو دردکت پیشامه اما ای روش بحثوان بکن سبب من یه هری گرینگ او بو بیجبو چه از سر کووار هواری بتایبتی خبیتیم او بو که گلت کس ای روش هواری زانم به هوار چیه زانم که هوار گلت کی گرینگه لبری ناوروکا هواری زیده نای ناس کرن امین ها دلیل نشان بدن من بری بحثا هلبستا سربست کربو مگوتو بو چاوا د تاریخ ادبیاتا کردیا قنات کردو و دهن نویس و گوتار و پرتوکل که دوره لسر دوره هواری هاتنه چاپ کرن ده هن زانین لسر هلبستا سربست به آگاهین نراست از نابجم غلط لی آگاهین نشتری ست راست و هاتون داگرتن بیوی آوایی دیروکا ویژه کردی ده هن غلطیین مشهور پیدا ببون وکه مثلا آوارکرنا هلبستا سربست بر یا قدرجان و قدرجان یکش پیشنگین هلبستا سربست یا کردیه لیبلی یه پیشی نه او بو نشان دادو که یا پیشی هلبستا بلورا من یا جرادت بدرخان بو که بری درسیج بو کندنگه مکینه خو کنترل بکن من استرناوی هلبستی کجاری جوان حاج و هاتو چکرم مجبور دانی سر مگوت هاور زیده نایناس کرن زینو ها نشان بدیم به شما یک جی مثلا ارگومنت ما یه پیشی مثلا گاوا کومون ل آلبوم جوان حاج و یا ناوی بلورام بنرم دو آلبوم ده جبو هلبستا بلورامن تلویزیوندم که جالی سیدای گروک و هاتیه نویساندم تابی کسی زن سیدای گروک کیه یا دویم گاوا که هون پیشگوتنا هاواری دخوینیم که آکو جالی جلادت آکو جالی نودمی و هاتیه چاپ کرن نودو هفته نودو هشتان دی پیشگوتنا وی دیم دیبینیم که دی بیجه جلادت بدرخان گلک ناو بکارانینه بحثا یازدن آوان تکرن افجیتوی معنی که دوی ام پیشین وان یازدن آوان بنارن کابی بوان یازدن آوان دنوا هاواری ده چه هاتیه چاپ کرن دا که هم باش بزنن به گلو چی بو او ازمونا ویژه‌ای و زمانی یا که جلادت بدرخان کریه بناوین جدا جدا کریه چی بو دوی پیشی موان یازدن آوان بنارن گاوا که از به هواری وداکتم و من لینری از به هم داویا سالم نودی بو یعنی داویا نودو هشتا سر نودو نها بو گاوا که هواری وداکتم وچه از ده های بو که براستیجی ناورکا هواری و زیده نای ناس کرن
قبلهم پیشگوترین هواری دخوینی جی مثلا تزک دکترای هست حسین حبش از باورم دبن سرپرشتی قناة کردو در شکلیه راپرینا چاندی و وجهی دوره هواری ده کوبار هواری ده مهندل میداره ایلا حالی دم اودادنه از کارم جاره کدین شنو بپتم تزاوی مخن مثلا ویجی دی ساب بهتر بالا خدا بو یعنی خباته که باشه گلک آگاهی تدهنه لی بهتر بالا خدا بو آگاهی این که دریا روشن بدرخانه یا جی کسین شاهده وی دمی به دست خستنه و سروان حول ده هواری بدن اسکن آنالیزین باش تدهبون لیبلی هن آگاهیم چوچی تدهبون یا جی آنالیزان دویا بهتر بهاتای کرن از الویدری بهتر داکم سروی مجاری یا سیم مثلا قد نبین جرادت بدرخان نده هات زانین بخباته که سال 2007 و من فستیوال بدرخانی آن ده پیشکش کرد و دوره من جه سینما خان بدرخانی جی و رحمتی صلاح صادر جی پرسی که قالو اف هیپوتزین من راست میانا وانجو قلت يعني باحتمال که مثلا راستن جبر که جه رحمتی جرادت پیوه کس نکارش سری ست تقص بکه لی پیوانی کومدانی بون برخواه علی کاریا مکر که از وان نوان تقص بکم از جورا بحثوان پیوان بکم بریدن درسانده بحث کربو لی بابتا من یا ایرو نخود نبیمیه بابتا من یا ایروش او نویس و گوتارن که بوان قود نوان هاتن نویساندن دا که قیمت جرادت بدرخان باشتر ناس بکن هرچند جراته گوتن میره زمان و وجه کردیه لی دی ساجیل گوری من جرادت بدرخان باش نای ناس کرن دوی مروف بهتر دا که کراهیاوی سبباتون جی اوه که جبو کمرو بکاره پشکتنه که وجهی نوا دیروکا وجهی کردی دبن الخینه دوی مروف دورین وی تبا دتاین ناس بکن ند سره نکو برو ببیجه هاوار جی 32 حتی 45 هاتیه وشاندن و قطبون دناوا ویده چه بویه مثلا 8 سالان چاپ نبویه و پشتی وی دوره دویم یا هاواری دست بیده که و بگشتیل سر هم 57 هجمار ایرو بستیمده هنه اف آگاهی تیرا مناکن جارای کمه که خباتن سر زمان و وجه کردی و آوایی که بودن هاتن برای بریم بتایبتی جی دسته کردان به اف آگاهی جی تیرا مناکن اف همو آگاهیین سرمه گاوا که هون بزانستیل سرتش نابخواتن بدون تا کردن کراهیاوی ایجا ایروش پشتی وی آرگومنت کرناوی از دخوازم جواره بحث بکن به دوره که پیشی از به سه گاوا بحث بکن پیشی دوره که هاوار درکت چه هبو کنتکست تاوی یعنی شرط و سروج وی دوره چه بو که بو سبب که هاوار درکت لگوری من مثلا ایروش پیدیوی به هاوار کرنوونینه لوی دوره هاوار تقینک بو چما ناوی خود کر هاوار اف دوره دست پیکی امی بحث بکن امی بنگه هوی به دوره روشنبیریا کردی یا سری 7 سال بیستان استانبول دست پیکر بو ل آمده جی دوام کر بو امی بنگه هوی پیوه گری بدن او ده استا دویم ده امی بحثا جرادت بدرخان او کار و خبات نوی ین دوره هاواری بکن هم سیاسینه هم زمانینه هم ویژینه و ده گاوا سیم ده جی از بحثا ناوروک هاواری بکن کاگلو دن هاواری ده جبو چه ام دیویژن او دوره کمیجره دگوت مدرنیته وجه کردی و به روزنامه کردستانی و مدیداد سپیکرین جبو چه ادوی باوری دمکو او دور جو کردستانی حتی هاواری دوام دکه یعنی قاسی در دوره 40 سالان دوام دکه 34 سال ام بیشن 34 سالان دوام دکه و جبو چه ادوی باوری دمکو به هاواری و او مدرنیته یا وجه کردی و مدرنیزه کرنا زمان وجه کردی گیشت لکه خواه گیشت استا خواه هری بلند که ایروژی پرانیا جبو که نحقیل کسی نکم زواد بیشم پرانیا برهمین که به کردی تنچاب کرن ایروژی نگیشتنا استاوی از حول بدم وانتشتان میشم بدم ایجا دوره که هاواری دست بکر سال 1932 جرادت بدرخان و چاقی مزامن چند سالیه 37 سالیه جبر که لسر روزگون جرادت بدرخان خوشی پرسکری که بو گاوا اون ویکیپدیا یا جسر اینترنت نرن هونی ببینیم که جبو جرادت بدرخان دبیجن 1894 1895 1897 سه تاریخین جدا مدیدیم لبل جرادت بدرخان مگو 37 39 سالی بود جرادت بدرخان ده 1893 چه بویه ما ابدا تایید کردن جبر که ناسنامه کامران بدرخان بردستمه 1898 چه بویه و ام دزانم که مجمع باتاوی جی بیستیه ام دزانم که جرادت بدرخان جی کامران بدرخان 5 سال مزنتر بود لی پرانیا کردین که لسر دوره جرادت بدرخان خبرتینه تم نویساندنه که جرادت بدرخان 26 نیسان 1894 یا 95 چه بویه که ام سری خواه غلطیه که آگاهیه که غلط یا دیروکی بود که
ji bo naskirina wan tiştan gelekî girîng e. Ji bo çi mesela bêj xortekî 18 salê rabe kovarekê derxe asta wî ya kamiliyê de tiştek be û mirovekî 40 salê rabe kovarekê derxe asta wî ya kamiliyê gihîştina wî ya entelektûelî rewşenbîrî de tiştekî din be. Ji ber wê ye ku di 1934 de gava ku Celalêdin Bedirxan wê gotara xwe ya navdar a de la question kurde bi Fransî li Lubnanê kovareke Fransî de dide çapkirin çawa pêşbînî pê daniye ku armanca Tirkiye ew e ku Kurd hemû bibin Tirk û zimanê xwe ji bîr bikin û ji bo vê dê polîtîkayên ciddî werin dayîn yani Kurd dê qirkirinê re werin derbaskirin. Celalêdin Bedirxan bi xwe sala 1934 di wê gotara xwe ya bi navê de la question kurde yanî li ser pirsgirêka Kurdî li ser babeta pirsgirêka Kurdî gotarek nivîsandiye Fransî ku îroj li Stenbolê jî hate çapkirin yani berî niha çend sala qê 10-12 sal çêbûye jî weşanxana Avestayê çapkir. Hem bi Tirkî hem bi Fransî çapkir. Beşekî Tirkiye beşekî Fransî hûn dikarin ji vê derê bixwînin nivîseke gelekî ciddî ye ku îroj bi xwe jî piraniya rewşenbîrên Kurd yê dewra bêjin açılımê ji ber qezjerdêm açılım derkew dewra wê bû gelek nav lê dikirin bizan ev dewr yên dewra açılımê mesela hê jî dûrî têgihîştina vê pirsgirêkê ya eslî bû. Wê dewra ku em jê re dibêjin ji 1898 heta 1932 min jê re got teqîna tevgera Kurdî her wiha teqîna xebatên ser ziman û wêjeya Kurdî bû. Cara pêşîn ez Kurdî behs bikim ji bo bêbîra we tiştek min berê derseke li negotibû. Cara pêşîn rexistinên Kurd yê bi navê Kurd Azmî Qawî Cemiyetî û Kurd Teawîn ve Terakî Cemiyetî û Komeleya Hêvî û her wiha kovarên Kurd berdestîwan derketin ve Kurd Teawîn Terakî gazetesî weke Rojî Kurd weke heta wî Kurd weke Yekbûn ku heta 1913 derketin ev dewra yekem bû berê şerê cîhanê yê yekem bû ku rewşenbîriya Kurdî xwe nas kir zimanek ji xwe re ava kir şêwazek ji xwe re danî û bi riya weşanan ve ji Rojnameya Kurdistanê heta kovara Yekbûnî bi riya weşanan ve fikra xwe got helwesta xwe danî. Pêşî ji ber ku dewra Osmanî bû dewlet xurt bû û qanûnên dewletê jî piçekî tundrew bû li dijî kesên ku bêjin mafên etnik dixwastin ji ber ku dewleta Osmanî hildi weşiya û gelekî bi tedbîr û şik li wan tevgerên etnik dinavîn weke Arnawûdan weke Yunanan weke Bulgaran tenê wan re derbas bû ji ber vê Kurdan wê çaxê projeyên xwe yên siyasî bi awayekî zelal nedigot tenê digot dibin sîwana hemwelatiya Osmanî de ku em giş Osmanî ne em ê dixwazin ku were qebûlkirin ku li nava vê dewletê ev 405 salin ku Kurd dijîn û bi zimanê xwe çanda xwe ve ji milletên din cuda ne û mafê wan jî heye ku weke beşên esasî yên vê civaka Osmanî yê vê dewleta Osmanî werin qebûlkirin. Projeya wan tenê ew bû ku Kurda di nava hemwelatiya Osmanî de bi Osmaniyan bidin qebûlkirin. Ku projeyek maqûl e gava ku tu zanibî ku xilafet heye yanî xelîfe heye û şeriat heye û netewperestî dibe sebeba têkçûna dewleta Osmanî ku dewleta Osmanî gelekî tûjî li hember van tevgeran tev digere mecbûr tu xwe biparêze bi tedbîr mecbûr tu projeya xwe ya siyasî jî kamufle bike weke projeya siyasî ya Kurdan ya îroj ku Bakur tê meşandin ji xwe gelek kes ji ber wê wan rexne dikin dibêjin o behsa biratiya Kurd û Tirka dikin ma derdê me ev û filan bêvan ne heyran kesê ku kurayîn meselên darin baş dizanin ku ew kesên ku destpêkê de gava û dîroka rewşenbîriya Kurdî bizanin hûnê kesê ku van rexneya dikin hûnê bi wan bikenin ji ber ku Abdullah Cewdet Babanzade İsmail Haqqî Bediüzzaman Saîd Nursi her wiha Mehmet Salih Bedirxan her wiha Midhat Bedirxan û Abdurrahman Bedirxan û di pê wan re jî Memduh Selîm Begê ku axir piştî şerê cîhanê yê yekem di kovara jînê de projeya Kurdan eşkere dike hemû berî şerê cîhanê yê yekem jî aynî kes bûn endamê aynî komeleyan bû lêbelê heman kes heman komele heman endam piştî şerê cîhanê yê yekem vê carê Kurdistan Tealî Cemiyetî ava dikin û prensîba pêşîn ya Kurdistan Tealî Cemiyetî ser prensîbên Wilson hatibû ava kirin ku tê de dibêje her millet mafê wan heye ku qedera xwe diyar bike û ji ber wê ye ku êdî bi awayekî eşkere behsa serxwebûna Kurdistanê tê kirin. Lê karê me yê esasî ne ew e ku em siyaseta tevgera Kurdî binirxînin li derê. Ez dixwazim konteksta wê ji were deyînim bê nava çi şert û sirûcan de cihê ziman û edebiyata Kurdî hate danîn û rêj berxwe ava kir da ku bikare
خوابا بکە یەک یا دوودیاژی بپێش بکەوێ ئەو کوردستان تاریخ جەمیەتیا کە هەبوو وندزان سەرۆکێ وێ سەید عەبدولقادر بوو ئەو ژی با ئارگومنتامە یادبیان سەید عەبدولقادر کوڕێ شێخ عوبەیدوڵای نەهری بوو کە داویا سەد ساڵا نۆزدان de li hember Osmanî û İraniyan serhildanek biriya em bêjin mizgeftan ve biriya mele û endamên medreseyan ve millet işyar kir û xwast xwarnake ser serhildanekê lêbelê Osmanî û İraniyan pişta xwe dan hevdû da ku ser sînorê xwe nehêle ku tevgereke wiha dest pê bike wê hingê piştî li hevkirineke taybet ku hûn dizanin ji bo hemû serhildanên Kurdî li hevkirinên bi vî awayî de hatin birêvebirin piştî li hevkirineke taybet malbatên mezin êdî li Stenbolê ya jî li deverên dûr yên Osmaniyan hatin bicîkirin ku yek ji wan jî kurê Şêx Ubeydullah Nehrî bû Seyid Abdulkadir bû Seyid Abdulkadir gava ku Kurdan xwest tevgera xwe ava bikin çûn xwe gihandin malbata Şêx Ubeydullah Nehrî Seyid Abdulkadir dan anîn û weke serokê Kurd Teawîn ve Terakî Cemiyetî dan bicîkirin yanî 1908 berî şerê cîhanê yekem e çawa dibe ku bavê wî serxwebûna Kurdistanê dixwaze lê ew wê naxwaze tiştekî wiha dûrî aqila ye ji ber wê ye ku mirov divê projeya siyasî ya Kurdan bi vî çavî bixwîne lê serokê Kurd Teawîn Terakî Cemiyetiya ku xwe weke parçeyek ji İttihat Terakîya pêşîn didît ve İttihat Terakî du dewrê wê hene ji bo kesê nizanin bêjin pêşî yekîtiya hemû gelan dixwast û em bêjin dewleteke demokratîk dixwast heta bi sloganên Fransayê ve tevdigeriya weke azadî wekevî û birayetî bi vî awayî tevdigere slogana wê jî bû ev lê piştî ku hat ser hukm êdî dest bi polîtîkaya xwe ve Türkîzekirinê kir û Ermenî xelkirin û Kurd sürgün kirin û filan bêvan gelek polîtîkaya xwe ya neteperest bicîkirin ew dewra yekem bû lê piştî şerê cîhanê yekem ku ez jê re dibêjin dewra diyem êdî projeya Kurdan eşkere bû çima ji ber ku dewleta Osmanî qez ketibû Fransîyan, İngilîzan û İtalyanan her yekî Stenbol û her wiha axa Osmaniyan ya Anadoliyê nava xwe de parçe kiribûn divê rewşê de Kurdan êdî karîbû projeya xwe jî daxwazên xwe jî bi awayekî eşkeretir bigotaya ji ber wê ye ku Kurdistan Tealî Cemiyetî hat avakirin û Kurdistan Tealî Cemiyetî yek ji karên pêşîn ku kir kovarek derxist yan rojnameyek bi navê jîn derxist weşanxaneyek ava kir ji bo belavkirin û zanîna Kurdî em wiha bêjin ya jî bi Kurdî belavkirin û zanîn bûyîna vî weşanxaneyek ava kir û yekem pirtûka ku çap kirin jî pirtûka Memûzînê bû cara pêşîn çapa yekem ya dîrokî ya Memûzînê jî bi vî awayî 1919 de bi destê wan kesan pêk tê yên ku serê sed sala bîstan de dewra yekem ya berî şerê cîhanê yekem de tevgera Kurdî ava kiribûn kovar derxistibûn hewl dabûn ser navê Kurdiyetê tişt nabikin û tiştên kiribûn jî lê piştî şerê cîhanê yekem êdî awayekî eşkere gotara xwe guhartin dîskursa wan ber bi serxwebûna Kurdistanê ve çû û êdî bi awayekî eşkeretir jî plana xwe programa xwe datanîn yek ji wan jî çapkirina Memûzînê bû da ku hişmendiyeke neteweyî cem Kurdan peyda bibe ji ber ku me berê behs kiriye hûn dizanin di Memûzînê de banga yekîtiya Kurdan da hat kirin ew Kurdên ku ji tîrên Türk û Ereb û Ecaman re bûne armanc digot bala xwe bidê kurmanc li her derê ji tîrên wan re bûne armanc ji ber çi ye ji ber ku yekîtiya wan tune ye dayîm bi bê îttifaqin û nava wan de şer heye bi vî awayî bal dikişand ser ku Kurd divê çareyekê ji xwe re bibînin û wî ew çare wiha binav dikir digot ger hebûya me jî xwedanek letîfedanek Elî Keramek yanî gelek kesa mesela ev fam nekiriye digot ger hebûya me jî xwedanek yani ne ku dûr di xwedan ne xwedê ye hûn dizanin devokê botî de gava dibêjin xwedan yani behsa xwedî dikin xwediyekî me hebûye yani serok û rêberekî me hebûya letîfedanek Elî Keramek yani heger bizaniya xatirê kesên dora xwe bigirtaya hingê minê jî berhemên xweştir binivîsandaya da ku ruhên giyanê Elî Herîrî û Feqî û Melayê Cizîrî pê şavibûye bi vî awayî xwe weke berdewamiya wan de hesibîne banga yekîtiya Kurdan dike dibêje bala xwe bidê Kurdistanê ji Gurcistanê heta Erebistanê çawa Kurd ji tîrên Türk û Ecaman re bûne armanc ji ber wê ye ku dibêje min ev ji bo siberojê nivîsandiye
و داكو خلق نبجتن العكرات بمعرفة بأصل وبنيات أنواع ملتان خدان كتابن كرمانج التاني دي بحسيبن يا جرين أبا كو أحمد خاني مموزين وكا برتوكا كردانية لدا بيشنيار كرن يعني ويبخوها دا ناس كرن قاواكو ببيجي أنواع ملتان خدان كتابن كرمانج التاني دي بحسيبن ما ديوانا ملايك زيري تنبو خاني بخود مموزين بحساوي دكا ما خباتن فقيه تيران تنبو خاني بخوا بحث دكا ما هي علي هريري تنبو خاني بخوا بحث دكا هنجي ام دزانن كو بري احمد خاني جي تشتنبو ليجبو تشي احمد خاني في برتوكي وكا برتوكا كردانيه ددان اسكرن قاواكو دي بيجا انواع ملتان خدان كتابن يعني حمو ملت كتابي وان هنا برتوكي وان هنا لي كرمانجي تاني دي بحسيبن ليجفي با افكار تاني نبويه بارا كردان شو ما وهذا الفكره جبركو برتوكا نيناكو كرد لدوراوي بجبن ووكا برتوكا هبونا خب حسبينين هم كسينكو مموزيني وكا تشيروكا كأبينية تراجيك ده حسبينين دكبن نافا خفلتك نايفية شو ما جبركو أحمد خاني بخواه تيدا قوتية دي بجا شرحا غمي دل بكم فسانة يعني أفسانة يعني بحث بكم شرحا غما دل جورا بحث بكم شرحا غمي دل بكم فسانة زينة وممي بكم بهانة يعني أزيد سر تشيروكا مموزيني رها أزيد جوي استفادة بكم شخورا بكم بهانة أزيد درديد دلي وخجورا بكش شرحا غمي دل يعني غما دلي من شيء أزيد شرحا وجورا بكم بفي أواي ج درفتك وجهي دركتياري ديباجيا يعني دسبيكا مموزيني وكا بانغا نتوي قبول كريا جخوا كسينكو سرسة صالة بستاندا بالتفكير الكردي بدا كتغونجي أحمد خاني ومموزيناوي جخورا وكا ام بيجن آلاوا يكتية ده حسبان وكا سمبولا يكتية ده حسبان جبروية كو حمزة مكسي يكو يكجي بربرسين كردستان تعالي جمعيتي بو و يكو فراجيني بو وهل وهاي وشنخاني بو كو كرد نشريات تعميمي معرفة تشتوي نافيو تشتكي وري بو يعني بأسمانية قبان بيجن أسمانية لحمو بيبي بعربينة دي بيش قوتنا يكم چاپا مموزيني ده كون زنن چند سال پشتیویه ام بيجن 1650 ده هاتيه نویساندن مموزين شخو ورسيونا هري كم كويروج دستمه ديت سري 7 سال 18 يعني 1715 1717 versiyonu her kem maya hatta demame ewe kovara nubahari dusye versiyonu cuda jî çap kirin ji bo kesî ku miraq dikin dikarin herin ji weşanxaneya nubahari li cem xwe çar versiyonu wê hene yani giş yekin aynîne hûn dikarin ji nava çapê weşanxaneya nubahari peyda bikin ku bawayên cuda hem bi alfabeya latînî hem bi alfabeya erebî ji bo kesî ku miraq dikin versiyonu cuda hat çap kirin ji xwe Michael Churchy doktora xwe ser me mealan kiribû û ew jî agahiyên girîng dide ayhan tek jî piştî Michael Churchy kesê duyeme ku doktoraya xwe ser vê meselê kir ji xwe wî jî gelekî ji agahiyên Michael Churchy istifade kiriye min tezawî ji xwan ji agahiyên Michael Churchy istifade kiriye lê ew jî gelek agahiyan dide vê carê ew jî hin çavkaniyên Tirkî û Erebî yên arşîvên Osmaniya jî dinare em fam dikin ku versiyona memuzînê ya destê me versiyona rast e yani versiyona otantik e çima ez vêya dibêjim ji ber ku mijbera behsa gotara Celadet Bedirxan ya navê de la question kurde kir yani li ser pirsgirêka Kurdî min got gelek kesên rewşenbîrên demame ketin feqa xapandina ku serdestê me li ber me datîn bela xwe baş bidinê gava ku dewra açilmê çê û tabî piraniya civaka me nizane lê ez ji ber ku nav debûm mekarê akademîk dikir tabî alaka me Tirkiye tune ye em ji xwe li Parîsê ne li Fransayê ne mekarê akademîk dikir lê wê çaxê gava ku li Mêrdînê ev beşê Kurdî hate vekirin wê çaxê enstitûya wê ya yaşayan diller ya zimanên zindî çê nebû tenê behsa beşê Kurdî de hat kirin ser avakirina bû wê çaxê çûm min pêwendî wan re danî ji wan re pêvî kavê mirov dikare çawa alî wan bike da ku ew baş ew beşxurtir bibe tu karam tê de tune tenê ji bo ku ew beşxurtir bibe hingê nîqaşên nava wan de min fehm kir ku hîpotezek hatiye danîn di wê hîpotezê de dibêje ku dîbaceya ku Ahmedê Xanî di memuzînê de nivîsandiye ji aliyê Ahmedê Xanî ve nehatiye nivîsandin elbet ev tu dere nehat nivîsandin lê de hat gotin û ser wê dixebitîn ji ser wê dixebitîn ku îspat bikin ku
احمد خانی بخوا تشتكي وها نقوتيا بحثا يكتيا كردان نكريا بحثا بيجن جمناتيا كتركو عجم لسر كردان دكن نكريا وبحثا نبونا سروك ريبركي نكريا واحمد خاني تدر ديوي سر يكتيا ملتي تنم يعني هيبوتيزك وها هبو دهات قوتنكو حمزه نكسي ومالا بدر خانيان ومالا جميل باشا زاديان وياجي سيد عبد القادر والدوري الدوره كردستان تعالي جمعيتي ده 1919 ده برياردان كو مموزينه چاپ بکن و ویکی وککو احمد خانی نویسندیه دیباجه یک بانگا کنه تویی بنویسینم یعنی دیباجه یعنی گریزگاه دسپیکک ده ادبیات کلاسیک ده قاعده بو مافتدا هلبسلیم که بکره فکرین خاص سرن تشتان لب آوای که هلبستی ببیجه جبو ادبیات اروپی جو هاو یعنی بالا خود لی مثلا فابلين لافونتن حمو بآوائي كهالبستي هاتنا نويساندن فلان وانا حمو تشتنوي دوري وشاري بخشان يعني نسر يعني بخوز دوز يازي يعني تركي وكا كاري كسفك ده هاتيتن من درسيدن ده بحثا بشكتنا بخشاني كربو جبرو هيك هر تشت هالبستي ده هاتكوتن بخشان تاني جبو قرنامه يعني وكا قرنامين اولياء شربي يعني وكا جبو شرحا قرآني ده هات بكاراني وكيدن جبو كاري ويجي وكاري سفك ده هات قبل كرن جبروية كارتش بهالبستي ده هاتكوتن يجا دخواستن بدن باور كرن يعني هيبوتيزك دخواستن بدن باور كرن كو روشنبيرين كردانيين سياسي ينكو بروجي اكوانيا سياسيه بو خواست جا احمد خاني استفاده بكن او فكرين نتبرور او بخوا الودري ديار بكن داكو بيجن كو بنا سياسه صالبرجي افكر هم لي باشي بيشتي كنو بهاري مالا وانا مالا سليمان تشيمش يابا بيشتي كنو بهاري او فيرسيونين احمد خاني ومامو زيناويين كم دان پیدا کردن و دان چاپ کردن مدید که بری سید عبدالقادر و حمزه نفسی و مخاط بيتحل بدرخان بده 7 سالانجي ديس او ديباجه هبو افرونزان تشيل دستيما اف هيبوتيزا كدن دستيما تبي معنى يكون جبركو ديروكا دنيا تبا وركرنكو فكره نتا بروريه وفكره نتا ودولتي بالشورشه فرنسيه دسبيكليه والجهان البلاويه وهي سبب قال لك امبراطوريه النازن وكت روسيا وكا ين فرنسا يجي وكا دولة عثمانية وفلان بيوان شرطو بين برشكل يجي او أستوريا مجارستان وفلان بيوان او امبراطورية مازن كو بلا ولا لي مديد كو صلاح 1695 ده او فكرين كو جرد بيجن نتا بروري رجال احمد الخاني ابا بس بريك قال لك جدي بو جبركو حموت يجي اجتناما يا سياسي نتن يا كرداتي يا سياسة أوروبيجي دبي أوي بيكو هارتن من رابوه مجا پیشنیار کر برنها به 3-4 سالان انستیتویا اگر نشاشتم انستیتویا لیکولین دیروکی و هنری سمپوزیوم اکل دار خسته بو گوتاره که من خونده بوم که من سر دوره هواری و روزنامه کردستان ده من بحث کرو به چاوا دوی روشا سیاسی ده جواکا کردی شخوره ریکه ویجهی و زمانی دانیه جبوان گرینگیا ویجهی و زمانی چبو من بحثاوي كربو قوتالا من فرانسيس كوفارا بناوي يود هاتو چاپ كرن وانجا قوتال خوندبو ولا وان كشاندو دعوت كرن كم تخوازم تو كم ميوان تبلي بي و جمره بحثاوي بابتي بك شكي دور ده مهن تشغلتو سر نتا بروريا ودوري وبنجه وي الجمع احمد خاني اشوم من سلمى موزيني واحمد خاني جواره وترك كشكر بنتا بروريا من غير دا جو فكرين كو ام بيجن جي بنديكت اندرسون و ارنست رينان بتايبتي بركو 1982 هذا سيمينار كبير بنابي نتوتشيه لزانغا سوربون داي بنجي حمو فكر نتوبري جورتين هي مودرن وبشتوي بنديكت اندرسون بوين افدار مزانن بتركي جرد بين خيالي جماعتر بفرنسي جرد بين ايماجينير ناسيونال بانجليزي ايماجينيت كوميونيتي يعني بقالك زمان هاتيه تشابكنا وكتو كيلو قالك يناب داره وهروها اللي صار فكرين فيروسلاف خروخ ويجي الدورة مودرن ده بشتي بنديكت أندرسوني فكرة نتبرورية بموديل كدن جنوب الساسكرية بفي أواي من حول ده أس فكرين أحمد خاني كل ديباجيا وده هاتنا قلتن الجوري فان فكرين نتبرورية بنرخينم ويسبات بكم كو بالشورشة فرنسيجي فكرة نتبرورية هبو تاني برستك خاطر مرة بشتي كونفرنسا من جبرا قلتن شوا دبكو
وایە تو ئەشکرە دەکەی و یەک هەبوو بێری شۆڕەشە فرانسیژی ئەف فکر گوتنە وێ دەورێ و فکرتو نەبوو چاوا دەبێت و کەس پێ نزانە وێچارە من تەنێ بەرسەوەی دەوان بگۆ ji ber ku Kurd bêxwedîne ji ber ku Kurd bêxwedîne jî kes pê nizane û heta ji bo ku nêzanî jî çi destê wan tê kirin pêk tînin ev sebebek bû ku kêfa wan gelekî ji wê xebatê re bê maqaleya wê jî berî hat çend meha pirtûk du sala ji ber pandemiyê ji ber koronayê du sala di çapê de ma axir pirtûk hate çapkirin maqaleya wê tê hate çapkirin peydabûna netewperweriyê ji Kurdistanê heta hawarê û bingehê wê yê Cem Ehmedê Xanî Salah Hemdade wê derde me çap kir hingê me dît ku fikra netewperweriyê dawiya sed sala hevdade hê berî ku netewperwerî bixwe weke nêzîktedayîneke siyasî weke projeyeke siyasî li nava qada Ewropayê bela bibe şoreşa Fransî ve yani bi awayekî fermî pêk dibin ve bela be li cem Kurdan hebû rewşenbîrekî Kurd yê vîzyoner yê pêşbîn û yê maqûl ev çareserî dîtibû û pêşniyar kirbû Kurdên din jî gava ku dixwazin serê sed sala bîstan de tevgera Kurdî relanse bikin yani ji nû ve xurt bikin ji nû ve em bêjin zoteke din bidinê xwe bi Ehmedê Xanî girîtan ji xwe Ehmedê Xanî jî xwe weke ku min got pirtûka xwe weke pirtûka Kurdaniyê dide bi nav kirin ev ne şîroveya min e tenê min ji wî tiştê ku ew dibêje ev mane derxist ber ku ew dibêje enwayê milletan xwedan kitêbin kurman jî tenê dibe hesêbin madem berî Ehmedê Xanî jî kitêbên din hebûn li medreseya belawala bûn bi sedan kitêbe bûn hin ji wan îro dewra me de tên nas kirin hin ji wan nayên nas kirin lê belê em zanin ku gelek hebûn ber ku behsa wan tê kirin ma Şêx Senanê ma dîwana Cizîriyê ma em bêjin bersicê feqîyê helbestên feqîyê dîwana feqî mesela gavan vanan pirtûk hebûn hingê ji bo çi Ehmedê Xanî ev weke pirtûka Kurdaniyê dide nas kirin piştî ku ev fikir ava bû û tevgera Kurdî ji nû ve xwe relanse kir di nava wê de du tevgerên din dest pê kirin yek jî rewşenbîrê Kurdê kija zimanî binivîsan daye ji ber ku milletê Kurd nexwende bû ana hûn ti mecbûra dibêjim dersa metodolojiyê de jî min got bi aqlê xwe yê îroj pîvanê xwe yê îroj mirov nikare bûyerên sed sal du sed sal derê binirxîne ev pîvana me ya zanistiya sereke ye divê berî her tiştî mirov şert û sirûjê wê dewrê bizane da ku mirov bizane wê dewrê baş fan bike niha gava ku em lê dimerin milletê Kurd nexwende bû mekteb tune bûn hûn zanin mektebên pêşîn li Fransayê xwe jî heta 1940 li her derê mekteb tune bû ji xwe li Kurdistanê nemimkin e mirov tiştekî wiha bifikirin mekteb tune me mektebên herî kem li Amedê hene mesela em bêjin eşîret mektebî em dizanin hene di 1922 de hatine çêkir madem eşîret mektebî hene û madem tenê zarokên beg û paşayan karîn biçin wan mekteban ya jî biçin Stenbolê li Mulkiyeyê filan bêvan bixwandina ku jî îroj Galatasaray Lisesiye mesela zanin Celalettin Bedirxan ji qûlelê askerî lisesî xwendiya ji bo kesê ku nizane bin Agahî Ekbarkêş li qûlelê askerî lisesî heta hin kes dibêjin Galatasaray Lisesî xwendiye lê qûlelê askerî lisesî ye madem li askerî lîse xwendine madem zarokên beg û paşayan tenê karîn biçine hingê mekteb yani dibistan perwerdehî ji bo zarokên arîstokratan bû ji bo serok û pêşengan bû ne para milletê ji rêzê bû weke ku Bediüzzaman Saîd Nursî di Kurd Teawîn Terakî gazetesî de hejmara wê tam nayê bîranin têde gotareke xwe de dinivîsên dibêje milletê me ji binî ve nexwende ye îroj ji sedî pênc jî milletê me nexwende ye heta ku rêjeya asta xwendinê negeje bi kêmanî ji sedî çil û pêncî em nikarin tu dawaya bimeşînin ev rastî ye hingê em fehm dikin bê rewşenbîrê Kurd çima mecbûr man bi Kurdî binivîsîn ji ber ku dixwastin bi milletê xwe re bipeyivîn milletê wan jî bi Tirkî nizanî bû heger binivîsandana mecbûr bi Osmanî binivîsandana yani gelek hêsan û dibînin zanistî bi şüpheyan bi nirxandinê vî awayê dest pê dikin mecbûr bûn bi Osmanî binivîsandana milletê Kurd ku bi xwendinê nizane ji xwe bi Osmanî jî nizane Uzan heta salê heştê jî li Kurdistanê ji sedî çil pêncî kesan bi Tirkî nizanî bûn ez zanim divê dewrê de mezin bûme bavê min bixwe bi Tirkî nizanî bû diya min bi Tirkî nizanî ji ber ku neçibûn dibistana heta ceza dane ji ber ku nizanî bûn bi Tirkî peyiviyane em ji wê dewrê hatine hingê em dizanin ku piraniya milletê Kurd bi Osmanî nizanî bû rewşenbîrê Kurd yê ku bi Tirkî ya ji bi Osmanî binivîsandaya jî dê negihîşteya armanca xwe ji ber ku xendevanê wî hedef kîtleya wî girseya wî ya ku Kurd bûn dê ji wî fehm nekiriye hingê mecbûr bû Kurdî binivîsandaya hûn ê bibêjin ji xwe bi xwendinê nizanî bûn bi Kurdî bê çawa bixwînin erê bi xwendinê nizanin lê belê zanin li cemaeta Rûnên
و یکی خونده هر گوندی هر باجاری هبو تقص جبر که سری 100 سالا بیستان ده لآمده بخوا شوبین تفجر كردي هات مذكرين اللي بتليسي شوبيا تفجر كردي نونرياتيا تفجر كردي هات مذكرين عند زمان كل جيلامير تفجر نهبون هنجي خونده هبون لنقلك بروبلم ابو قاضاك روجنامه بيجي يباجري يقدر راهجه وبدنجي هيل بخوينا بدنجي برن بخوينا وخلد جي فهم بكن وككو ده هجمارة ديم يا روجنامه كردستان ده تخوندن يكي بنابه ها شا نابه خواني سانديا جشامي النامه که دشینه جمعیت متحد بدرخانات بيجي ميري من جريداتها يعني روجنامهاتها جيش تستمع چقا كرمانجين دورا من هبن من وجواندن مجوان را خوانت حمو قنج تيجيشتن جشيرتيتا فهم كرن وقاواكو ديتن بي كي چاپ دكه ونابه چيه پاچ كرن وداني سرسلي خواه هنگي قاواكو جوان را بكردي تيگوتن ملت كرد فهم دكه جبرويه كرد بالا خو بدنيت 1915 ده عبدالرحمن بدرخان بانگه بلاد دکه او بانگاوی روجنامه دروشاق یا ارمنی ده تیچاپ کرد لیبله همان بانگه به کردی جی به گول راپور استخبارات دی بجم 500 نسخه آماده کریه و به مطبعه او 500 نسخه کردستان بلاف کریه ایجا تیگوتن که یعنی arşivin Türkler bejim çeteyn Türkan yani pardon çeteyn Ermeniyan او بانگ بلاف دکرین جبر که دوی بانگه ده عبدالرحمن بدرخان دی بجه خو آماده بکن بإذن خودي أزورم وجرومي خلاص بكم يعني واش تركا خلاص بكم هنجي بانجيل ملتي خود كاكل رابع سبريا اف حمود دليل عند دستماكو ام جي فهم بكن بچما كردي هاتن ويساندن چما زماني كردي وكا آلاوا يكتيا كردان دهات قبول كرن سبب آويتاني او بكم ملتي كرد جو كردي بيبا تشتكي نزاني بو روشن بيري كرد سرگني بو لستنبولي بو لدربه بو حتى عبد الله جوادت وان مثلا جنيفري باريس وان جيانا شريف باشا باريس يدجيا يعني جبوك بكار خو بگين ملتي خو مجبور نامه يجرب نويسان دان او نامه جي روج نامه بو و او روج نامه جي هگر نب كردي بايا دين هذا ما ابيا وايداني كذاك كردي بيني ساندن مناقشه دي كردي كان ببينوي ويتشروج جي كردي بين چاپ كرن چما جبر جاريه كم بو بكردي ده چاپ كرون نويساندن ملتي كو نامه دشاندن روج نامه را وكك ايروجي تبيرام الدوره ازاديه ولا تجي وها والدوره روجنامه ولا تيمجي وها قالك النامه ده هاتن شكوفا روجنامه كردي اسطنبول را ام دروشين دخلت تبيرام النامه خدوانج مرات هاتن تم دخواج بدك نقول فلان تشت فلان باش وفلان نباش فلان دخوازم فلان تشتي تشابكن ده هجمه راديوميه كردستان ده يا كردستان ده ام دبينو كرد بيجن جمره ري ميري من تو شيرتو نصيحتها المدكي جمره بحثها حال الدنيا دكي اللي ام دخوازم كنت جمره الشعر وحكايات كرديجي بنفسيني هنجي وچاره مختت متحد بدرخان بانگ داخویانی ده بيجي ازج ورا نموزيني هرج ماري چاپكم و ازج ورا يدي چروك كرداجي بيجي جا بحثا سرگوري و حكايات كرديج دكان ام دي بينكم ملت داخوزا چروكان دكان داخوزا شعر و هلبستان دكان جبرويه كردروجي كردي ده ايدي جرابشي چروكا فوادي تمو هات چاپكم كردي ادبيات كردي يا پخشاني بو هر وها 1919 ده گاواکو پیسا ممی آلان هاته چاپ کرن مفهم کرد که بنگه هاته دانیم هم به کردی نویس و مناقشه هاتن چه کرن جارا پیشین سر زمان کردی مناقشه درکتن لی برهم جی هاتن دانیم کم بون قلص بون نایف بون ین دسپیکه بون لی هاتن کرد پیشن بون دسپیکه هاته دانیم او دسپیکه نایف کمجره گوت پریودا نایف هلواز جارا بگیم او دسپیکه نایف پشتی قطبوینا 1920 گاواک حکومتا أنقرة بجيبو والصلاحيتها سلطان عثماني إدي كيمبو كردا فهم كركو روشنبيري كردا فهم كركو إدي أوي قراوان راكن إنجي ليستة كسدو بينجي كسان هاتا درخستن دوغوت غريك أف سدو بينجي كش هولي بين راكن هم زان أف سياستا باكت دوي كل هولي بين راكن حتى فايلي مشغولين حتى داوية سالم نوديج دانكر بفايلي مشغولين دانكر أو تشيروكا تشلو نهان سالين بينجي وشيستي ده وبشتوي دورة دوازده إيلوني وجنتا لشكري وهروها فايلي مجهولين كو سالين نودي ده داوية سالين حشتي
سرلدانا وداكت قالك سرلداني وانشي جي سرلدانا الشيخ سعيد بقرن يا كوشكريه يا اغريه وحتى يا درس في سيو حشتاج شو حتى وشاغي بريودا سرلداني كردا بول بلكو الدولة تركيا آباد بو وكردا تنده هاتن قبول كرن مجبوري كان قانوني در كتبو دخواستن هريما كردا فارا بكن وكا كمبرا عربي ياكو لسوري تشيكرون قلتو كسين الجورافي كمبري دي داك مخاري وعربتي كمشونوا لتركي نتنه كمبري داني بو بينج كمبر داني بو تركي دابش كربون ببينج هريمان دوگوتن یه وی هرمی گرک بچور یه وی هرمی گرک بچور یه وی هرمی بچور شخوره پازل اکوها چکربون دا که ملت تبله دو بکن و گاوا ملت تبله به وقت که شکر قیای وزیر کاری هندور 1925 ده آرشیو فرمیده هست دوگوت گرک اف کسین که شخوره دیوژن کرد با آوای کی لزگینی تبله جواکا ترک یا پرهجمار ببه و نواوی ده مجبور بمینه زمان خوش بیر بکن و دورا کو دچیجی دوی نکار به گتویان آوا بکن جبروی کو پنج مال بعد دشان قوجالی پنج مال بعد دشان آماسیای پنج مال بعد دشان بدری فلان بوان چاوات شر جهان یه دویم ده جهو همو خستن ترینان و شاند بر دورین کو اوج نظام به کدری دچین aynı تشت an seri kurda من جنك جمال باتا جميل باشا الناس كل بينها بچند سالان و يعني چروکاویش مراحته گوتن کو گاوا حسالی بوج مالباتا خو تستندن و دخن ترینه که گاوا کو دگجه اسکشه یاجی کوتاه یای شبه دبینه کو گلک ترین تین و میرا دستوان سر مليوان دور بدور جبو هردوان دانکن او خستن ريزي وان دمشين دخن ترینه کدن زلامه کو ناز دکه دزانه به کچکی جماله تی دراو کاغذ که دخنا وا کافه دستوی عسكر لی دخن دراو دوی کاغذ د نویسان دی فلان مالبات شو فلان دوری فلان مالبات شو فلان دوری فلان مالبات شو فلان دوری چاوا کرد جبدو هاتن بلا ولا کرن دا کو نکاربه تکلیوان به تو راه او سیاستا کو جارا پیشین جالیه جلادت بدرخان و هات تشکیل کرن دو کوبارک فرانسی ده هات چاپ کرن و نوی گوتاراوی دو لا کیسیون کرد جلادت بدرخان یک برپرسیاریا رخصتنا خویبونه جکربو و الیکاریا سهلدانا آگریه جکربون دان سهلدانا آگریه به پیشنگیا خویبونه و هاته رگبرن لی بسر نکت هنگ جلادت بدرخان فهم کرد که کردایتیش هولی تیرا کرد جبرویه که اف کنتکستا که دو درجی مجبورا بحث کرد به دخواست چی بینی سری کدا جبو تیگیشتنا کووارا هاواری گلکی گرینگه جلادت بدرخان هنگ رابو تکیلیا خود فرانسیا را چکر جبر که وی دوره عراق دبن ماندایا انگلیزان دبو و سوری جی دبن ماندایا فرانسیان دبو هر دویان جی سوز دابون جواتا نتویان و چاقجره دگوتن جواتا نتویان نکو یکیتیا نتویان بو جواتا نتویان د جواتا نتویان ده هر دوی سوز دابو که مافین کلتوری و زمانی بدن خلکن که جی اتنیسیته این جدانه یعنی جی اتنیک جدانه به مافان بدن وان جبر ویه که لعراق مافدان زمانی کردی بود زمانی پروردهی جی روزنامه کووار پر هاتن چاپ کردن پیرامید یک سرنویسکار کووارا روزنامه کرد تعاون ترکی گازیته‌سی بو و قیمقام جلمیرگی بو پیرامید خو سلیمانی التوفیق جرا دیجن چو ول ودری بجيبو وشخنا فاكر کووار درخصن کووار بناوی گلاویش کبو ام بجن لوتکیا ویجیا بزاروی سورانی لسوری جی دبن ماندایا فرانسیان ده هنگه جلادت بدرخان تکیلی خوبان را خوش کرد و دستور اکستند دوی دستوری ده ایرو دستمه ده هیا مثلا اینترنت جدا بلاف کرن مبرویات سینمخان بدرخان و جدا تایید کرن ویش خواه خوبیای دائمه تیده دبیجه ام دستوری دیدن که تو کووارک زمانی و ویجهی چاپ بکی به شرط که دوری سیاستی به و شرط دویم جی اوه که به کرتی یک زمان سوری به یک زمان سوری و بگوتیم به چند نوا و کوواره ده هیا جبرویه که هر هجمارا هواره ده چند روپلین مثلا دست پیکی ده 2 روپلین پاش داد که 2 روپلا پاش داد که روپلا که پاش داد که ویدی تن چروکه که یاج هلوسته که و وی آیو خوشی خلاص کرد هر وها رزمانا خوش جادل بدرخان بفرانسی تیده چاپته که دا کرجه فرانسی تیده هبه او نجبر که جادل بدرخان حیرانی زمانی فرانسی بود جادل بدرخان خوش زمانی فرانسی حضر کرد لی او چاپ کرنا تشتین فرانسی ید نوا کوواره ده تنش بروی بکن قانونی مجبوریت سریحات بودانین که یک شرطین چاپ کرنا کوواره هاواره او گله کس دی بیجن که با آلیکاریا فرانسیان و کاغذ دکرین و هاوار چاپ دکر نه ورایه
زێڕێ ژنا خۆ دفرۆشت حتا خالی و مەفورên malê difrۆشtin pê diçû kaxet ji Beyrûdê dikirin û pê dihatin kovar çav dikirin me çîroka wê gişt derxistiye olê îroj aliyê her kesî ve tê zanîn lê tenê ji aliyê hêsankirina karan ve mesela metbeab kartanî ji rev erzanî çê dikin filan bêvan têkiliyê xwe yê Fransiyan bi kartanî em ji ku dizanin hûn zanin ez bê delîl napeyvin nameyeke Celadet Bedirxan ya ku ji General Rondo reşandiye ketiye destê me bêrniha bi 10-15 salan ketiye destê me û wê çaxê kovara etüt Kurdê jî hate çapkirin ew nameyên wan yên Celadet Bedirxan Kamran Bedirxan û General Rondo ji hev reşandine General Rondo kî bû General Rondo ji bo kesê ku Tirkî zanin Genel Xuneya Başkanê Fransayê di dewra şerê cîhanê yê duyem de berpirsê artêşa Fransî û îstixbarata Fransî yê Rojhilata Navî bû kurê wî berî 10 salan Genel Xuneya Başkanî bû yanî serleşkerê artêşa Fransayê bû kurê wî bixwe îja gava kurê wî bavî dimre li arşîva bavê xwe dinare lê tê de dibîne ku hîn tişt hene Kurdan re ji hev dû re nivîsandine tîne datîne Enstitûya Kurdiya Parîsê dibêje ez bawerim evana ê wan e hingê em lê dimirin wêlo tişt destê me de hene Celadet Bedirxan di nameyekê de ji General Rondo re dibêje ez benî zarokê me jî bêriya te kirine tim sewalat te dikin ka tu jû ve nehatî serdana me rojekê tu bihataye me ji xwe re meşrûyek çê bikiraye yanî meşrûyî çi ye tu Tirkî jê quzu çêvirme yanî me ji xwe re berxek ser jê bikiraya yanî badekê dibêje were ez xwarinekê bîm te lê dawiya nameyê de dibêje û ez benî heger zehmet nebe hevalê we yê Şamê ji me re pirsgirêka derxin tu karî du kelîmeya ji wan re bêjî ji bo karê me jî hêsan bikin yanî bi berxekî kovarek hawar derdiket bi vî awayî Celadet Bedirxan bi awayekî zîrekî têkiliyê xwe yên dîplomatîk bi kar danî îja di hawarê de çi kir ji bilî gihandina em bêjin nifşekîn û yê nivîskaran Celadet Bedirxan tiştekî dicik tê gelek kes dibêjin kovara hawarê belav kir gihan bakur jî hûn zanin wê rojê min har bû nizanim îsal min ji we re şandiyana hevpêvînek hatibû çapkirin di wê hevpêvînê de yekî belavkarî hawarê derketibû ku nihayî pîrek e pîremêrek e digot hawar dizî ji min re dihat min qaçaxî li gelek deveran belav dikir tê wê manê ku hawar dihat diket nava bakur jî lê belê bi biryara civata wezîrên hikûmeta Tirkiyê ve ku îmzaya Atatürk xwe binêwe ye tê gotin ku muzir yasasî heye yanî qanûna weşanan heye û qedexeyek kovara bi navê hawar bikeve nava sînorên Tirkiyeyê bi awayekî fermî hemû wezîran îmzekirî Atatürk jî bi nêvê îmzekirî gotî bila ev kovar nekeve nava Tirkiyeyê em dizanin çima ji ber ku Atatürk du sefîrên xwe şandin cem Celadet Bedirxan li konsulxaneya Fransî hevdû dîtin û teklîfê Celadet Bedirxan kir ku vegere Tirkiyeyê tev li hikûmeta Tirkiyeyê bibe lê belê wan karê xwe yên berî înkar bike bi vî awayî mal û milkên mala babanî wî kalanî wî dê li wî vegerin yan dê bibin êwî Celadet Bedirxan ev teklîfa wî red kir û rabû nameyek ji reşand bi navê bir Kurd aydınından Mustafa Kemal'e mektup hatiye çapkirin hûn dikarin wê namê jî îroj bi gelek versiyona ve hate çapkirin jalê gelek weşanxaneyan de hûn dikarin bixwînin di wê nameyê de derseke dîrokê dide Atatürk û em fehm dikin ku Celadet Bedirxan ne ew kes bû ku bi derfet û îmkan û pereyan û meqam û statuyan ve were xepan lê nivîsa wî ya 1934 bi awayekî eşkere me dide zanîn ku vîzyoneke wî ya siyasî ya gelekî zelal heye û pêşbîniyên wî yê jî hemû teva çavderiyên rastexîn teva çavderiyên wiha ku piştî 100 salan jî hatin teqezkirin ji ber ku ew dibêje wê Kurd tu nebibin ji ber wê ye ku Celadet Bedirxan ew destûr stend şertên Fransîya qebûl kir wan çi got qebûl kir sirf ji bo ku karibe vê kovarê derxe û di wê kovarê de cara pêşîn ev daxuyanî da di hejmarayekên de ku dibêje hawarê karê siyasî û milletî ji civatên din re heştiye yani bila hawarên din pê alaqedar bibin em ê tenê karê sinhet û ziman û edebiyata Kurdî bikin ji ber wê ye ku em ê biçin hemû edebiyata Kurdî ya gelerî berhev bikin divê em ji berêv de dest pê bikin wekî ku em bi kurmancî dibêjin ji berêv de dest pê bikin hingê em ê vegerin tiştê xwe yê mayî em ê bermayî xwe bidine hev û em ê ser wê edebiyateke nû ava bikin wekî ku di dersa ew pirsgirêka nivîsandina wêjeya Kurdî de min gotibû poetîkayek ji xwe re danîbû poetîkaya wan ew bû ku li kovarên Ewropîyan binarin li kovarên Ewropîyan binarin û çi li wê derê de hebe tiştên weke wê
تقلید جی به ادابتاسیون جی به ورگر جی به تشتین وکوی به کردی جی بنویسین جبر وی که ده هجمارا 51 ده انا ونبيج لو ما طبعا هجمارا شواد بيرا خد دغرا جبركم قال جواتان افتش قلتنا يعني ايدي من ازبر كلير وكمل لا هنجي ايات القران دخلني ازبرك ما ملنا حافظ حمو قران ازبر زانه نا تن مجاراك او بيزان هي ايات كوبي على قدرش خور ازبر فقيله جا قبل بيج جوات دبي خلي بيجي ميري قران ازبر زانه نا اجي هواري ازبر نزانم لي ازانم هجمارا 51 ده بناوي بشار سگمان و سه چروکین دیروکی هاتنه چاپ کردن. هر وها دو کووارا رونایی دجی دیسا aynı ناوی چروکان دوام بکه. یعنی یان بشار سگمان حواله که جلادت بدرخانه و جلادت بدرخان دچکو اوجی پیرا دشه یان جی بشار سگمان جلادت بدرخان بخواه. هنگی زن حتی سال 2007 جی ناوی بشار سگمان وکی جلادت بدرخان نتهات ناس کردن او بویل کلینام یاسر ناوی جلادت بدرخان درکتولی. من پیوان دانی برخوام گفت ویز بچم لیب نرم کسی که کد سالن چلی و پنجی ده بعد بیات کردی و علاقه دار بود تقصین کسی ناس تکن مثلا انا هم بیجن پیرامید قالوا کسی ناس دکن ناس نکه هرم بپرسن هر کس پیرامید ناس تکه زاروکی وی جیبای انسان لی قالوا ببی دم یکی وها تشتم چاپ کرنه و دبن نویسی خود نویسان دیه دوک 1941 دوک اینگه دیوم بچل دوک دی بپرسن اکید من برسي كسي كنا بشاري سكمان تنبو ومن الزماني وي نري زماني وي ندبو كي زماني وي او زماني كرديا ستاندارد بو كو جادت بدخان جلاد قوت ستاندارد كو بعيني شوازا جلادت بدخان راحتي بسند هل وها نتن اوا بيوانا من يا اصلي يجي اوا كو كسي كنا بشاري سكمان دراستي ده نهات بيدا كل شوفا تنه يديرو كده نه اندامه تو کومله و تو پارتی و تو جواتا و ولدرك دي جنن انسان دي يادوين aynı zaman icade bedrxan bikaranıya yani şevaz aviz üstü bu nivisandına aynı tişte ya seyemci tiştekidine mejarin ku balavi dikşine aynı mejargun mitolojiya Yunani jibek ceradet bedrxan xoji binave bave cemşid çirokek nivisandına havaride u dur dedi sa mitolojiya Yunani kriye babeta çiroka cemşid unzan nave kurre ceradet bedrxan باوی جمشید جلادت بدرخانه قد ناوی خواه وکلاو که پشدری درکتیه که آگری نزان صبحیه دیار بکری و فلان ببام بیا و این کلک نافش خورش کنه وک سیدای گروک وک نیچیروان وک شیرت بیج وک چیروک بیج وک زن چیروک بیج هواری استرانوان هواری فلان ببام قاسی که ما تثبیت کرد 33 ناف بکارانیه ده هواری ده 88 ناف هنه جوان 88 ناف 33 جلادت بدرخان دمینم 55 نویسکار. یعنی توایی جلادت بدخان 56 نویسکاران بگشتی کدای هواری. وان 56 نویسکاران 69 چیروک 171 هلبست چاپ کردن. ام هلبست پخشانی جی و ین کافیه‌ای جی ین آروزی جی به هر دولت حسبین. 69 چیروک و 171 هلبست چاپ کردن. گاوا که مروف بالا خو باش بده همو تشتیم که بری هواری حاطنه چاپ کردن. هنگی مروف دزانه که 69 چیروک گلکی گرینگی. إجا درسامة يا بردة من بحثا بيدابونا هالبستا سربس كربو وتكيليا بلورا من وجلال بدرخان وقدرجان داني بو أو تشيروكا سربوريا كو بقناة كردورا بو مقوتو قناة كردو خوشاش كريا تاريخا هالبستا قدرجان يابناوي أو أكو دبيجا من جمارة جاني خواه بدرمانكي نوشوش قليرا قوي خواه بآبكا نو باقشكر که تیده یک وقت یکم هلبستا سربست تیناس کرن ده 1945 ده هاتیه نیساندن او هلبست و کوبرا رونایی ده هاتیه چاپ کرن کوبی بخواه ده بنویده تاریخ هاوی نیساندن 1945 لی هلبستا بلورامن ده سال 1941 ده 4 سال بریوه هاتیه چاپ کرن لی بلی قناة كردو ده تاریخ ادبیات کردی ده بیجه که او هلبست ده 1936 ده يعني يا قدرجات 1936 ده هاتيه چاپ کردن يعني بنابراین 8 سال جدایی هيا که من گفتم که گوری پتزامن قناة كردو خوشاش کریه ارگومنت من یا سرکه او بو که قدرجان بخواد کوبرا رونایی ده تاریخ هاوی هلبسته وک 1945 دانیه و یاد یمجی قدرجان ده 1936 ده نکومونیست او هلبست بحث کمونیسم دکه قدرجان بخواه ده 1956 ده
دچه مسکوای او بخو بحث دکه گرا مسکوای گاوا کو دچه مسکوای وک گلک کسین خورتن جوانن کمونیست که چونه و تبله تبگرا کمونیست بونه چونه مسکوایش بو تبله پروردهیه که ببین و چاره قدری جان قناه کردو ناستکه قناه کردو چه سردماج بو کردا بو بینه بدری و دری قدری جان هل بس نخود در قناه کردو یکو باور دکه کو اول بس شو شنداتی چاکرن لسالات شو شنده مخابن لسوری تبگرا کمونیست هنا كتبنا بكردان قدر جام خوجي بشتي حزار مسؤول شنو شاران تكلياوي ببارتيا كومونيست رشيربه او هالبس خو ينكو غلاسور وفلان بيفان وفيديو ده دبن تسيرا فكر كومونيزم ده اين دوله ده تبيسينا يعني نمكن اكو او هالبس حزار مسؤول شو شانده هاتو بچاكرين سبب واي براش كريه قناه كودو خوشاش كريه او قاسيه سنه اجا من بحثها هالبس تكربو لی آگرین دورده از خوازم ده استا سیم ده یعنی ده قدا سیم ده از بحثا چیروکن نوا هواری بکن چیروکن که جلدت بدخان نویساندنه و جالی و شنخانه لیسی و هم چیروکن وی ین هواری هم چیروکن وی ین دارمی روزانش تدن یا نمزن ین رونایی یعنی بهتر که تده هاتنه چاپ کرن yani de hava rurnayı da hatırla çapkırın ve kendi Portekiz juda hatın belaftin cali ve şahane lisebe. Kese kutu xwaz bikan peyda bikin. İja çidvan çirokan da hemin geleki giringin yek jê Celalettin Bedirxan bi zimanekî rojane ve behsa serboriyên xwe dike. Weke mesela gazin da xencera min. Weke mesela şêraniya zimanê Kurdmancî. Gazin da xencerawî ku li ber wî sekiniye û dibe sebeb ku Celalettin Bedirxan monologina xwe bike. Weke şêraniya zimanê Kurmancî ku Celalettin Bedirxan behs dike ku ji bo kirîna kaxezên hawarê çûye Beyrûdê û li wê derê dibîne ku sê-çar zilam li ber dîwarekî rûniştine hemalan. Hemal hûn zanin gava ku yê diçe tiştekî dikireyeke aristokrat qey pişta xwe nayêşîne ku rahêje barê xwe du zilaman digire herkê çend quruşan didawan ew du zilam barî davên pişta xwe jê re dibin ber mala wî. Sê-çar Kurda dibîne lê dinare ku Kurdî dipeyivî. Celalettin Bedirxan aristokratek cê wî ravon rûniştina wî şeklekî wî din heye. Diçe silavê didawan vana lê dinare ku ev camîr Kurdî dipeyive. Celalettin Bedirxan di navan de bi yekî re sohbet dike dibêje hûn Kurdekî derê ne ew dibêjin tu Kurdekî derê ye filan bêvan ji Kurmanciya hevdû hewl didin ku hevdû nas bikin. Piştî wê fehm dikin ku Celalettin Bedirxan xwe davên destgî wî filan bêvan dibêjin me zanî bû yek ji we li vê derê ye lê me nizanî bû. Tu yî dibêje na ew birayê min e ku li Beyrûdê ye yani Kamuran û çar Beyrûdê bû Celalettin Bedirxan li Şamê bû. Celalettin Bedirxan ji wan rica dike ku werin alî wî kaxeza rahêjinê. Wêşa ew ji dibêjin mîrê min zimanê Kurdî çendî şêrîn e. Min gelek ziman bihîstine li vê Beyrûdê ji ber ku Beyrûd cî her kesî. Erebî, Fransî, İngilîzî, Rûsî, Almanî min pir ziman bihîstin. Lê çi fêde ye ku ew millet bi Kurdî nizanin. Celalettin Bedirxan jî dibêje ma Kurdî bizaniyana wê çi bû ya. Dibêje mîrê min heger Kurdî bizaniyana hingê tu cerî bi zimanekî din nedipeyivîn. Yani hingî zimanê Kurdî ew qasî şêrîn e. Bi vî awayê ew çîroka wî ya bi navê şêraniya zimanê Kurmancî bi vî awayê hatiye vekirin ser jiyana wî ya rojane lê belê bi awayekî çîrokkirî yani çîrokekirin jî mirov kar jê re ya çîrokkirin mirov kar jê re bêje yani romansekirin bi vî awayî serboriyên xwe gotine lê wekî din hin xwendinên xwe jî weke ji xwendinên wî yên ji mîtolojiya Yunanî weke çîroka Şûşadilan weke Kleopatra xwe navê vê Portukîz ev Kleopatre jê re gotî Kleopatra ku behsa çîroka Kleopatra û Antonio de ku evîna wan de ku filan bêvan virdûyê de çîroka mîtolojiya Yunanî ye Celalettin Bedirxan xwestiye wê çîrokî ji nû vebinivîsî. Tabii em dizanin Celalettin Bedirxan gelek zimana zanî bû. Gelek kes dibêjin bi heft heyş zimana zanî ku ew xwe jî dibêje ez bi heft heyş zimana zanim. Lê Celalettin Bedirxan bi heyş zimana nizane. Bila serê we de zelal be. Celalettin Bedirxan bi Kurdî zanî bû, bi Tirkî zanî bû, bi İngilîzî zanî bû. Ji ber ku em dizanin ku li Şamê dersên İngilîzî dane. Mesela me tiştekî Celalettin Bedirxan bi İngilîzî nedîtiye. Lê em dizanin ku bi İngilîzî zanî bû. Bi Fransî ji xwe zanî bû nameyê wî destê me dane. Bi Almanî zanî bû ji ber ku li Almanyayê mekteb xwendiye. Ew Kamuran gava reviyan 1920 de çûn Almanyayê.
وزن حتى 1922 جی آلمانیا مال روجنیفسکایی جه کنی چند دکوه آلمانیا چه مکتب خوندیه یکی جوان حقوق دخونه دی سوسیولوژی دخونه ام دزانم که شغل سوری مایه عربی مجبور بزنه و ام دزانم که شرج یعنی یه کم ده جلال بدرخان لانیا کافکاسیای سرنوی ارتش عثمانی چوی شرج برکم گفت قولی عسکری لیسیسی خونده بود یعنی پرورده عسکری دیده بود ضابطه کی ارتش عثمانی بود تو خورتانی خود علاقه کردانی تونه بود تنه و که خورتکی عثمانی مزمو بود حتی پرتوک جوانیا وان هی اوی و کامران بدرخان نویساندنه ادیرن سکوتونun 300'ü ادیرن سکوتونun yani جبو چه هلا تراقیای بدنگ دمینه yani ne vakit Kürt'e nivîsandine, ne vakit tu xortî Osmanî nivîsandine, alakan tu cerib siyaseta Kurdî çê nebû, heta piştî şerê cîhanê yê yekem ku Cevdet Bedrxan şer vedigere û wê dîl Kurdaniya xwe vedigere û bi Majir Noel re ji bo peymana Sewrê diçin Kurdistanê wê devrê Atatürk artêşa xwe dişîne pêşiya wan ji bo ku wan bigire û bikuje. Lêbelê rêya xwe diguharin ji nav lepê wan difilitin di wê devrê Cevdet Bedrxan biryarê dide ku alfabeya Kurdî ya Latînî çê bike ji ber ku dibîne ku Majir Noel peyvên Kurdî li cem xwe bi herfê Latînî dinivîsîne weke nan ne a ne dinivîsîne Cevdet Bedrxan lê dinere ku gelek hêsan e wingê biryarê dide ku yekem cara alfabeya xwe wê çaxê 1919 de binivîsîne yani berî ku reforma alfabeyê li Tirkî çê bibe bi 9 salan ji ber ku reforma alfabeyê di mijdara yani heyvaya zdan sala 1928 li Tirkiye hate qebûl kirin û alfabeya Latînî derbasî alfabeya Latînî bûn. Hûn ê bêjin delîlatê çi ye? Cevdet Bedrxan bi xwe dibêje di heyîneke yek salî de di salvegera kovara hawarê de dibêje min ev xebat wê çaxê dabû destpêkirin. Hûn ê bêjin êma kat û dibêje gava ku yek tiştekî ser xwe bibêje divê mirov wê weke delîl qebûl neke êrî ji xwe ji ber wê çûm delîla duyem jî peyda kir. Delîla duyem jî di İstiklal Mahkemesi ya Xerpûtê de ya 1925 de di rapora İstiklal Mahkemesî de dibêje ku endamekî malbata Bedrxaniyan bi armanca ku nîşan bide ku Kurdî zimanekî serbixwe ye alfabeyeke Kurdî çêkiriye. Ew alfabeya Cevdet Bedrxan bû. Me bi awayekî fermî ji hikûmeta Tirkî xwest ku wê arşîvê ji me re veke lê bi qasî ku me fehm kir ku ew alfabeya ku hatiye bi destxistin hatiye şewitandin. Yani piyasê tune ye, tu dere tune ye ew alfabe. Piştî ku Cevdet Bedrxan dest bi hawarê dike cara yekem di 1932 de ew alfabe êdî digêje millet. Lê piştî hejmara 23 wê alfabeyê herfên Q û K jê cuda dike û Cevdet Bedrxan bi xwe dibêje ku piştî reforma alfabeyê ya li Tirkiyê wî du herf li alfabeya xwe zêde kirin bi taybetî herfa şe kulgorî alfabeya Tirkî bû dibêje ji ber ku Kurdên Bakurî dê biçin dibistanan sibê ji bo ku karibin bi hêsanî derbasî alfabeya Kurdî bibin ez herfa şe derbasî alfabeya xwe dikim û bi vî awayî alfabeya hawarê datîne lê di hejmara 23 de tenê Q û K yani piştî 23 tenê Q û K bi hevdû cuda dike ji ber ku li gorî sistema Fransî çûbû Qya Fransî weke K de hesiband lê piştî wê got K ji xwe K ye ez ê Qyê bikim Q û vî awayî biryara xwe guhart. Ev bû sebeba alfabeyê lê û rêzimana wî ji xwe dizanim berê de dersên rêzimanê de behs kiriye lê divra de xwendinên xwe yên wêjeyî êdî bi pêş tekir. Ew parvekirina jiyana xwe ya rojane bi kurmanciyeke fesîh û kamil û gelekî dewlemend ve ew çîrok derbas bûn. Ew dewra wî ya destpêkê bû. Lê dewra di duan de Cevdet Bedrxan weke ku min got xwendinên mîtolojîk anîn bi Kurdî çîrokên ku xwendine ji nû ve nivîsandin. Bi navê bavê Cemşîd, bi navê Cevdet Bedrxan, bi navê Bişarê Sekman ve ji nû ve nivîsandin. Hem di kovara hawarê de hem di kovara ronahiyê de. Lê belê adaptasyon jî dan kirin. Yani rast werger jê re ne digot werger lê jê re digot adaptasyon. Helbestên Alfred de Vigny, çîrokên Frank Stanton, helbestên Lamartine, helbestên navî çi bû ku Nureddin Zaza bi Kurdî adaptasyona kir helbesta Lamine ev navê exîlê ew exîlê yani derketî dediye ew strana ku bû stran jî derketî li her derê bi tenê ye. Ew helbesta ku di hawarê de hatiye çapkirin ji aliyê Nureddin Zaza ve ew jî helbesta Lamenê bû ku giş adaptasyon bû. Cevdet Bedrxan ev kar bû wan da kirin ji ber ku Osman Sevrî yek li ber destê Cevdet Bedrxan bû di hejmara çardan ya kovara hawarê de gazindê xwe dike
dibêje ya da bes di du gotinatînin berhevû navekî qirasel bi dinivîsîn û xwe dibêje ne ez dibêjim. Dibêje dev ji van gotinên tewşo mewşo berdin. Piçekî bala xwe bidin kovarên biyaniyan û edebiyata hemdem nas bikin. Bi vî awayî poetîkaya hawarê datînin lê ev poetîka ne tenê ji bo helbestî bû. Ji bo çîrokan jî. Celadet Bedirxan min nedîtiye ku tu deran hatiye behs kirin, lê min dît vê pirtûkê de hatiye çapkirin. Avaya. Jina ku du caran hatibû kuştin, gelo xwe kuşt, an hate kuştin. Du çîrokên gelekî ecêb hene. Ez ê ji we re bêtir behsa van her du çîrokan bikim. Çîroka yekem, jina ku du caran hatibû kuştin, viradeka gelekî ecêb e, gelo xwe kuşt, an hate kuştin. O ji val vêderê ye. Di hejmara neh ya ronahiyê de hatiye çapkirin, wezîrin qê jina ku tu car hatibû kuştin jî ew jî di ronahiyê de hatiye çapkirin. Lê bira di hejmara wî nabêje, diviya milkovarê binaviya ji we re bûte. Bê di kiliyan hejmarê de hatibû çapkirin ji bo kesê karin bibîn. Lê hejmar heşt û neh e, heger ez neşaşbim. Hejmar heşt û neh lê hin çîrokê de jî hene ku vê jarê navê li hengan guhertiye. Navê li hengan guhertiye lê mirov fehm dike ku ew jî biyanîn e ji ber ku rabûn û rûniştina li hengan ya ji bûyerên ku tên serê wan weke çîrokên biyaniyan li jiyana kurdaniyê nakin. Îca ez ê behsa yani ji nikarim yekû behsa hemû çîrokan bikim ji ber ku gelek çîrokî hene yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh çîrok vir de hene û deh çîrok jî ez dirim qê heft heştek ji vê derê de hene belê yek, du, sê, çar, pênc, yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft çîrok jî vê derê de hene û Keleha, Şahîn û Şûşa, Dilan û Kleopatra ye, Keça Kleopatra ye, Rahbe ye, Boxo Çêf an Petroyê Sêyan, Selaheddîn û Richardê Şêrdil weke ku ji navê wan tê fehm kirin, ev ne çîrokên Celadet Bedirxan. Yani xwendinên Celadet Bedirxan ku me re parve dike, lê ji nû ve dinivîsîne wan çîrokan. Hemû adaptasyonîn girîngî taybetmendiyeke Celadet Bedirxan ye, Celadet Bedirxan di helbestan de dinivîsîne bê adaptasyonekê ne, lê çîrokan de negotiye bê adaptasyonekê ne. Min dewrekê ji we re ser komê nivîsand û min got gelo kes ji we van çîrokan zane li tu deran we xwendiye yan na çîroka ji gelo xwe kuşt an hate kuştin û çîroka jina ku du caran hatibû kuştin. Ev her du çîrok min li tu deran peyda nekir. Ji ber ku hûn dizanin yanî xwendinê me ne ser edebiyata polîsiyenên lê ez çûm piçek xwend çîrokê Frank Fontaine-lerîn çîrokên wek veya têde hene. Min çîrokên Agatha Christie'lerîn got yani mümkün e ku tiştekî were hebe filan biban çîrokên wek wê têde hene. Yani kiş dişibin hev du. Ev tê vê manayê ku îhtimal e ku Celadet Bedirxan ji xwendinên xwe yên edebiyata İngilîzî ev tişt anîbin. Ne jî edebiyata Fransî, lê ji edebiyata İngilîzî anîne. Çîroka jina ku du caran hate kuştin, çîroka gelekî balkêş e. Ji xwe ne mümkün e ku ya civata Kurdî be. Ji ber ku navê li hengan xwe Doktor Todd û Violet e. Doktor Todd û Violet li Londrayê dijîn. Şerê cîhanê yê duyem e û Violet hemşîre ye. Kesê ku birîndar dibe Violet diçe hawara wan filan biban. Lê Doktor Todd jina xwe dikuje. Jina xwe dikuje, qê jina wê dixwazî wî berde were bîre em demaye. Jina xwe dikuje û li hewşa malê binax dike. Tirbayê wê derê çê dike, yanî ji bo kes pê nehes çûbû wî bikujin pê bihesin. û axir wê dewrê balafirên Alman jî gelek caran ji bo kesê ku dîroka şerê jiyanê wê diyên zanin balafirê Alman jî gelek caran di ser Londrayê re difiriyan bomba berdana xwarê û wenda dibin. Ji ber ku nêzik e. Yani balafirê nava Fransa ji ber ku di Fransa destê Almanan de bû, nava Fransa û İngiltere balafirê 40 deqeya heye hatûnê. Belkî ne 40 deqe jî be. Yani bi vî awayî diçûn bombe davet û dihatin. Îja li jora Londonê, jora Londrayê Celadet Bedirxan jê re dibêje Londre. Yani ji ber ku Fransî jê re dibêjin Londres, Celadet Bedirxan jê re jê gotiye Londr. Lê bi İngilîzî jê re dibêjin London. Îja li jora Londonê teqînek çêdibe. Jinek tê kuştin. Hingê Doktor Todd dibêje bi Qur'an Xwedê ji me re li hev anî. Diçe û ew jina ku ji ber bombeyê rûyê wê nayê naskirin dibêje wela veya jina min e Violet e. Hingê Violet careke din
têbin axkirin. Yani viyoleta asli berej alî mêrê xwe hatibû kuştin têbin axkirin. Viyoleta duyem ku ne viyolete ne jineke din rûyê nayên askirin bi nasnameya viyolet ve çünkü mêrê ji bo xwe ji cezayên mirinê xelas bike dibêje wela ve jina min e erê rûyê nayên askirin lê ez nas dikim ev jina min e. Bi vî awayî viyolet du caran têbin axkirin. Ya duyem çîrokek dedektifî ye. Gelo xwe kuşt an hate kuştin. Jinek dixwaze mêrê xwe bikuşe. Lêbelê wiha nîşan dide ku mêrê wê alkol vexwariye û piştî alkol vexwariye li malê jî gaz pê ketiye û mêrê fetisiye miriye. Xwestiye wê nîşan bide lê dedektifekî weke Sherlock Holmes tê û îfada jinekê digire. Ji jinekê re dibêje ka fam ji me re bi me bide famkirin te çawa mêrê xwe dît. Yani tu vegeriya malê mêrê te çi dikir? Wela zaten mêrê min li erdê veketî bû. Bêhna gazê jin dur dihat. Mêrê min şuşak alkolê jî vala û tê manê ku hayê mêrê min jê çê nebûyî ya jî derfet nedîtî hişî û neserî bû ku birabe. Gava bêhna gazê hatî. Hingê dedektif jî de jinekê dide girtin. Çima ji ber ku jinik gava ku behs dike dibêje gava hatin malê min piştî nîro min kulîçe çêkirin yani min pasta çêkir. Mêrik lê dinare ku li biskura mêrê wê yê ku li erdê veketiye lê çaketî wî lê ye. Li biskura wî şopa êrd heye yani arvan. Hingê vê jinekê gava ku kek çêdikir pasta çêdikir mêrê xwe jehrî kiriye û paşê bi biskura wî girtiye û pê xwe kişkişandiye li erdê vexistê ji bo ku bibêje wela wa mêrê min ketiye û miriye. Ji wê şopa arvên ya ser biskura mêrik digihîje wê qenaetiyê ku vê jinekê mêrê xwe kuştiye wê ew aniye vêderê. Ev her du çîrokên polîsiyek gelekî balkêşin. Di wêjeya Kurdî de yekem çîrokên polîsiye ne. Celadet Bedirxan bi vî awayî pêşengiyeke din dike. Hem gelekî xweşin. Hûn karin herin di kovra ronahiyê de bixwînin min ji were weke PDF şandî bu ez bawer. Ji bo kesê ku bixwaze zê îşek dîsa ji were weke PDF bişîn ser komê di hejmara heşt heft heşt û neh lêbilan hûnê dûr de bibînin ku ev pirtûk destvan de tune ye. Pir bi xweşkî hatine nivîsandin, pir bi kurtî, bêyî ku serê xwe bêşîne û têkeve nava detayî hûrgiliyan û dar wiha bû, çiqileyê wiha bûn, peleyê wiha bûn û nizam wiha bû filan. Na, rasta rast bû yer gotiye. Ji xwe wêjeya polîsiyê jî wiha ye. Hûn dizanin edebiyata polîsiyê sirf ser vegotina bû yeran tê gotin û ew entrîqaya wê û suspens yani heyecana wê rakeşêna wê bikare zindî bimîne da ku heta dawîn xwendevan bikare bixwîne. Bi vî awayî Celadet Bedirxan rêyeke nû nîşanî wêjeya Kurdî da. Yani ji bo ku xelk bixwînin û ji bo ku mirov bikare tiştîmê ava bike yek mirov li wêjeya biyanî binare adaptasyon be çi be edebiyata hemû dunyayê vî awayî pêşketiye. Celadet Bedirxan jî ew kar kir lê tiştên gelekî ecêb nivîsandin lê her wiha helbestên weke bilûra min jî nivîsand û helbestên mîna weredotma min nivîsand û her wiha çîrokên mîna gazin da xencera min û şêraniya zimanê Kurdmancî nivîsand û Şuşa Dilan nivîsand mîtolojiya Yûnanî çîrokek pir xweş e. Şuşa Dilan de jinek dil dikeve du mêran. Lê ew jî fam nake vê çawa dil ketiye du mêran radibe kêrê ser dilê xwe dixe. Ji bo xwe bikuşe. Lê namire ji ber ku du dilê wê hene. Îja gava ku fam dike hingê kêrê vê cer vî aliyê dixe û jinik bi vî awayî dimire. Ew çîroka bi navê Şuşa Dilan ji bo kesê ku miraq dikine ji were bêjim di kîjan hejmarê de ez borim pêncî pêncî û yek bû. Kîjan hejmarê de hatiye çapkirin ez ji were bibêjim ji bo kesê ku miraq dikin dikarin biçin lê binerin. Di hejmara pêncî û yek de pelê nivîsandiye duhok bîst û neh îlon 1942 hejmara pêncî û yek. Bi navê Bişarê Sekman nivîsandiye Şuşa Dilan ji bo kesê ku dixwazin hejmara pêncî û yekê dikarin bixwînin. Ev em bêjin merheleyên gelekî girî bûn ji bo wêjeya Kurdî. Çima ji ber ku hem zimanekî xurt hem zimanekî sidik hem pêşengiya wêjeyê hem jî pir berhemî ji bo peydakirina qaliteyeke wêjeyî gelekî girî bû weke ku min got şêst û neh çîrok tenê di hawarê de hatine çapkirin ku ev pir muhîm e. Lê ez ê bi çîrokeke pir biçûk xilas bikim. Nivîskarê çîrokê Heşalî Qudurbeg e. Ji bo kesê ku bibêjin ma wêje propagandatîv karı bibe ji ber ku zanim bi gumanê de jî gotibû wêjeya Kurdî yek ji taybetmendiyên wê ew e ku siyasî ye. Lê ev her du çîrokên Celadet Bedirxan yê polîsiyek min behsa wan kir û her wiha
çiroka gazında xenceramın û şîraniya zimanê kurmancî mesela mijara bas kir alaqayê propagandayê tune rastiyek jiyana xwe zimanê Kurdî jî be mijar karî siyasî be lê asıl armanca wî divira de wêje ye nivîsandina berhemeke edebî ye. Çîroka ez ê ji we re behsa çîrokekê bikim bi Kurdî navê wê çîrokek Kurd teşxwe jî navê wê kulîlkên ku ji Kurdistanê tînin. Di hawarê de hatiye çapkirin da ku hûn bizanin bê mirov çawa dikare beyî ku bikeve nava ajîtasyonê beyî ku mirov bikeve nava em bêjin propagandayeke req û rût lê mirov dikare gelekî xweşkî çîrokeke delal kubar û bi mesajeke siyasî jî binivîsîn. Weke ku berê gotiye felsefe jî, edebiyat jî, civak jî, psîkologî jî, evîn bixwe jî, şer jî, eşîrî jî, koçberî penaberî jî hemû mijarin ji bo edebiyatê. Nikarin bibin armanc. Herçend wêje dikare alî me bike ku em hin rewşan teşhîr jî bikin weke rojnamegeriyê. Ev tenê armanc e, malzeme ye ji bo karê edebiyatê. Di vê çîrokê de ejmara baş nayê bîra min kîjan ejmara hawerdatê çapkirin belkî 32 ya 34 be wan dewrana ye. Bi navê Hec Elî Qudurbek. Tahar Hec Elî Qudurbek ve hatiye çapkirin. Min tam eşkere nekir gelo ew ya Celadet Bedirxanê ya na lêbelê xuya ye ji ber ku navekî avakirina wê jî newek qod navên Celadet Bedirxanê Hec Elî Qudurbek bi îtimalek mezînê de Celadet Bedirxan be. Pardon, buyurun. Têde behsa kulîlkên ku ji Kurdistanê tê. Navê wê ev e. Çîrok wiha ye pir bi Kurdî. Ez her sal ji xwendekarê xwe re ji dersa edebiyat de behsa lê çîrokê dikim. Her sal hemû kulîlkên cîhanê dicivin û di nava xwe de kulîlka salê dibijêrin. Weke mesela filmê salê, lîstikvanê futbolê yê salê filan bêvan biyayê tê bijartin. Celadet Bedirxan jî tiştê wiha dibîse hingê cîdî de çîrokeke wiha kulîlka salê dibijêrin. Her kulîlk radibe serboriya xwe û kar û menfaatê em çawa bêjin marîfetên xwe yên wê salê dibêje û kulîlkê din jî deng didin wê. Mesela beybûn radibe dibêje wele bûkek wê bizewiciye keçek ciwan bû heta zewaca wê jî ez li ber sîngavê mam ji bo ku hevaltiya wê bikim û min neheşt ew bûk tenê bimîne. û kulîlkî ji ber çepka dixin bijî bravo 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 te karekî pir xeç kiriye. Yek dî dibêje wele bêjin sosin radibe dibêje wele pîrek li ber mirinê bû heta ku mir jî min hevaltiya wê kir ez ber bêhna wî sekinîm min hewl da ku tenê nemîne û heta ruh da jî ez cemûî bûm. Dijîm bravo bravo te karekî pir mezin kiriye pir şeref e karekî pir mezin e ji çepka dixin. Tam biryarê didin ku ew ê kulîlka salê hilbijêrin ji nişka derî vedibe. Derî vedibe salona civînê giş bi zivirin derî nerin bê çi bû lê nerin çar kulîlk ketin hundir. Çar kulîlk ketin hundir di nava toz û dumanê de mane. Di nava xwedanê de mane ji heyecanê bêhna wan çikiye ye hew karin bipeyvin hingî bi lezgînî hatine ji bo xwe bigînin civînê. Giş hat sekinin dibêje xêr e law çi bû hatiye? Yek ji wan dibêje wele bibûrin hêvî dikin ku hûn benda me nemabin û kulîlka salê hilbijartibe lê mixabin em dirê de awiqîn em aliqîn tiştek hat serê me mecbûr man em sekinîn ji ber wê em direngî hatin ji bo ku em bigêjin ser jî me baz da wele me xwe da bêhna me çikiye. Dibêje erê hera ka bêjin çi hat serê we? Dibêjin wele gava ku em hatin riya me dûr bû em di çiyayên Kurdistanê re derbas bûn li wira du pêşmergeyê Kurd şehîd ketibûn di şer de hatibûn kuştin û tavê li wan dixist ji bo ku tav li wan nexir heta ku xwediyê wan were xwe bigîne wan û meytê wan wê derê bi xwedî nemînin me ji wan re sî çêkir em ber serê wan sekin heta ku xwediyê wan hatin ji ber wê em dereng hatin. Hingê kulîlk şadibin ser niga dibêjin me kulîlka salê dît kulîlka salê vay ev filan biban. Hûn dibînin bê çawa bi sürprîzek wekû çîrokên polisiyê jî giştwane. Têve manê ku Celadet Bedirxan û nifşê hawarê çîrokên polisiyê pir dixwandin bi sürprîzeke gelekî acîb çîrokek folklorîk zarokan e naîf kulîlka salê tê hilbijartin lê nişka çar kulîlk tê nav xwedanê dimanê dibêje wele bibûrin du xorteyê Kurd hatibûn kuştin heta ku xwediyê wan hat li ber tavê nemînin em ber serê wan man me ji wan re sî çêkir ji ber wê yek em dereng hatin û radibin dibêjin kulîlkên Kurdistanê tên bû kulîlkê salê û xelatê didine wan. Sürprîza dawîn ya ku mirov hêvî nake û nelbendê ye
دبه سبب سرکفتنا وی چیروکی جخوا آرمانجا چیروکین پولیسیه جی پرانی اوه لی امبرتو اکو گلکی لسر نویساندیه جبو کسین که به ادبیات علاقه دارد نزد بجن دا آوا کرنا لهنگان ده نمجبوره لهنگی مروف قهرمانی پرمزن بن مثلا بجن بريفارت او تركي جل قلت جسوري لك بحثات شروكا اسكوتشيان ذكر سروكيتا بقرا اسكوتشي كو بسبب كو بشتيوي بسبب سالان اسكوتشيا ازاد ببه ويليام وولس بس هركس نمجبوره ببه ويليام وولس هركس نمجبوره ببه صلاح الدين ايوبي لجارنا انتي قهرمان جي تشي دبن او انتي قهرمان جي دكارن ببن كسين وهاكو مثلا نباش بن تدي هرن الرومانا كردي بنرن حمول هنگين رومانا كردي كسين باشن دشبن نویسکاری خواه لی دکتور تود یکو جنا خود کجا جادت بدخان جرا اول لهنگی نباش چکر مثلا افجي تابت من ديك قلما جادت بدخان لی انتي قهرمان مبحثا انكر جبو كسي كو جي فيلم حزدكن هناك فيلم باش يعني دي الناس وكن مثلا يك جي كونسير كولومبو يعني از قالك جي فيلم حزدكن لما لا من جي دي فيديو هينجي هنا بالتالي جانا جواز عايز نشفر ابيزود دو ابيزود دو بشوي داتين بس نشفر اللي تماشى كونسير كولومبو يك قالك الرزايا باردسيه كويه جماري هي فوري تنبلا ولا هي رياوي هي تنيا نبليه جنكوي هي تمجيد ترسال اللي بالي اموجني قطنا بين كوتشيكا كيوي هي بحثا كوتشكي خودك وعربيه كويه كمها يعني تشتشتي زلامي رزاها بال جنب كونسير كولومبو هي اللي بالي كونسير كولومبو كونسير كي احماق جي برنايفه برنايفه تبدقرا وهر جار دسبيكا حمو باشين كونسير كولومبو ده وهاي ام بيشي دبينكو يكي دوكوجا ام قاتل دبينن ام يناز دكن كونسير كولومبو جتي تصادفي خد جنوي قاتلي او قاتل جي فهم دككو كونسير كولومبو احماق كي درا هانيه دخوازه كونسير كولومبو مانيبولا بك بري بدا دفرندن دليل ابي بدا جبير كن فلان بفان لو كونسير كولومبو هر سري وزانك او اي قاتل جبركو نايفيا خب كارتينا هر جارد بيجا يك خوش نايفيا من استفاده بك تاني اب انجي دفياده تشتكى جبرويه كو بيشي مش فيش بهكر نوها غافاكو هون اللي هنجم بيران جدنرم افانا دكدن قادا لكلنا كو امجرا دبيجن افاكرنا لهنجن زيرك ياجي افاكرنا زيرك يا لهنجان كساتين وهذا ادبيات ده بركين انا كو انتي قهرمان كسيج ريزيني لبري تشتنا دكنكو ولا شاشتمن و داويا تشيروكي جرات اول تنت كونسير كولومبو دنا جرينجا جبركو غافاكو كونسير كولومبو دنا هون داويا تشيروكي بيشين زان يعني هو قاتل زانن غافاكو قاتل زانن وني تشمر اخوتين انجتنا من دخوازن ببيني قالوا كونسير كولومبو دي تشاوا وي قاتلي زفبك وبيبدي اثبات كرنكو وي كشتيا جبركو تو دليل اورتيتن حمو كشتنو قتلين كو دو كونسير كولومبو ده هنا جير بالفرنسي بيجن ميرتر بارفين يعني تسالنشيا يعني جير بيجن كشتنين بقصور كشتنا بقصور كتشيروك وخيالة حمو قاتلانه كنت بيجي زي فيا بوكجم لتشاوا كارن شوبينهين حموجي كشتنين بقصور اللي كونسير كولومبو حمو يا جزرتك جبو كاسيكم راغدكن ايش جبو خاطرين هر البشا كونسير كولومبو بنا هاجر وقت نادي تبع هاجر النبو الحيرانيه تشكل نظام من حمو فيلم كونسير كولومبو اجا فيا واي مخز بالي بشي نمسر جرينجيا كو جادت بدرخان انيه جغينيا وبشي هلبسته انيه تشروكا كوديجي وندزانن كو جادت بدرخان دي رومانك جي بنفسان دايا سالا مرناخه كو دي رومان بناوي بيرا قدر بنفسان دايا وجرى قوتي الرومان اللي بالي تاني تشند روبالي بنفسان دو نكاري خلاص بكلا من درسال سلمامات وزون داجي من بحثاوي كر نقول هنكز باور دكن كو او باش قوتني وقوتا قوت وفسادين جواتا كردي قال لك قحوين اسطنبولي بروفانس سان بيجي قحوين اسطنبولي وامدي اف جوات برد بيبن تي قوتن كو ممات وزون نظام شو رومانات جادت دزيال سنه بيخد شابليت شكوانه متناش بيكو رومانا ممات وزون ده جلادات بنفسكاري خرد بيبن مروف دزانك او نرومانا جادت وجلادات قاسو كمزان تاني حش رو بنفسان يعني حش رو بالكو 400 روبالي كو ممات وزون نفسان كو بروجي كجاد بدخن يا روماني هبو لبري او بروجي عملي ترينك كدام بكان
عینی وەکە گرامەراوی خۆشی پرۆژەیەوی یا گرامەرەکە تەمامکری هەبوو لێ عەمریوی تێرێ نەکرد و وێ گرامەری تەمام بکە هەموو دەزانن 21 بەشێن 22 بەش باوەرم ڕێزماناویدا جەرادەت 14 بەشێن پێشین تەنێ نویساندنە 7 بەشێن داوین ji aliyê Roger Lescott û birayê wî Kamran Bedirxan ve bîhtimaleke pir mezin yani ji ber ku her du re dixebitîn Kamran Bedirxan jî dê teqez alî Roger Lescott kiribe ji aliyê wan ve hatiye nivîsandin û ji xwe beşên ku pirsgirêk tê de hene di rêzimana wan de ji xwe ew beşin ku gorî min zêde daneketin kurahiyê û mirov kêmaniya naskirina wan ya Kurdî dûr de dibîne ji ber ku 14 beşên pêşîn yani naskirineke pir kur ser Kurdî heye herêm bi herêm numune bi numune bi jêrenotan ve metoda gelekî ecêb bi karaniye Cevdet Bedirxan bi jêrenotan ve tim detayan dide ji bo kesên ku dixwazin bin sporê Kurdî kesê ku hê ji rêzimana Kurdî ya Cevdet Bedirxan nexwendibin ez pêşniyar dikim ku herin bi detay bixwînin bi taybetî jî ew 14 beşên pêşîn nîşan didin bê zanîna Cevdet Bedirxan çendî kûr bû çendî ew xwe dibêje ez ku Kurd û kurmanzan ez ku Kurd û Kurd zimanim bi zimanê xwe rind dizanim debkera wî dikarin ji xelkê biyan bêtir nîşan bidim û min zimanê xwe bi hefteheyt zimanên dîtir daye berhev hingê wî zimanê xwe bi hefteheyt zimanên din re daye berhev yanî İngilîzî ji bo ji ber wê min behsa zimanên din kir bîskadin İngilîzî, Fransî, Almanî, Türkî, Erebî bu pênc ziman. Zimanên din kîjanin yek jê min got Rûsî ji ber ku li eniya Kafkasyayê şer kiribû yek jê jî Cevdet Bedirxan piçekî bi Yunanî zanî bû ji ber ku qerwaşekî mala wan Yunan bû bi estê xwe û bavê Cevdet Bedirxan Emîn Elî Bedirxan li Selanikê weke karmendekî hikûmeta Osmanî xebitî bû hûn zanin malbatên aristokrat xolamê wan hene qerwaşên wan hene filanê wan cariyeyên wan hene qerwaşekî mala wan jî bi estê xwe Yunan bû Girekî bû û wî perwerdehiya Cevdet Bedirxan û Kamran Bedirxan wî bi xwe kiriye ji ber ku birayê wan Sûreya ji wan mezintir bû lê ya Cevdet Bedirxan û Kamran Bedirxan bi destê wî camerî bi hatiye kirin ku bûye mamosteyê wan yê Yunanî jî em dizanin ku Cevdet Bedirxan baş bi Yunanî nizanî bû lê zanî çend peyvî yê Yunanî hebûn aynî mîna ku baş bi Rûsî jî nizanî bû lê berê çend peyvî yê Rûsî jî hebûn ji ber ku 4 salan li eniya Kafkasyayê maye hûn dizanin ku Rûs hatibûn heta Erzurumê jî bandora zimanê Rûsî jî her ji destpêka yani ji nîvê sed sala nozdan ve piştî peymana Qarlofçayê hûn dizanin ku têkçûna Osmaniyan pê dest pê kir bandora Rûsan hatibû heta Erzurumê jî konsulxaneya Rusya'ya ya Erzurumê bûbûn navenda lêkolînên Kurdolojiyê û Kurdnasiyê ku hemû kesên ku wek Kurdolog tên naskirin civata Rusyayê de ji konsulxaneya Erzurumê ve derbas bûne weke Alexander Jaba û filan bêvan evan kesana dîplomatên Rûsî bûn ser civaka Kurdî xebitîn û çûn. Lêkolînek ku mamosteyekî zanîngeha Sorbonê bêvnav çend salan li Polonyayê em beşdarî li Krakowê zanîngeha ku mamoste Joanna Boşenska wira mamoste em wê derê beşdarê konferansekê bûn mamosteyekî lêkolînek pêşkêş kir ji bo çi Rusyayê lêkolînên Kurdî birêve dibir tê de nîşan da ku Rusyayê dixwast milletên din nas bike da ku bizane çawa bi wan re têkeve têkiliyê ji bo ku bikare wan îdare bike wan bi rê de bibe û desthilatdariya xwe ser wan ferz bike ji ber wê ye ku nasîna wan milletan jê re muhîm bû bi xêra wê îroj em gelek tiştên civaka Kurdî bi riya wan lêkolînan ve nas dikin ji ber ku ji bo ku bikarin bi Kurda re têkeve têkiliyê mecbûr bûn rastî bigotin rastiya wê jî ew bû lêbelê nedihiştin agahiyên ser Kurdiyên Rusyayê derketeye derve Cevdet Bedirxan bi xwe dibêje ku rojnameya Riya Teze û hin pirtûkên ku ji bo dibistanan li Kafkasyayê hatine çêkirin gihîştine destî wî lê nabêje bê kê ji reşandiye tenê di hevpêvîneke heciyê cindî de gelek salan dûr e salên hefteyî de têkirine hevpêvîn em ji heciyê cindî fêr dibin ku yê ku ew Riya Teze û berhemên din ji Cevdet Bedirxan reşandine heciyê cindî bi xwe bûye bi vî awayî min xwest epîzodek din yên ya jiyan û ked û xebata wêjeyî û zimanî ya Cevdet Bedirxan bi we re parve bikim weke çîrokên wî nîşanî we bidim
da ku Celadet Bedirxan piçekî baştir were naskirin. Ji bo kesê ku van mijaran merak dikin, ez ê wê gotara xwe ya li ser helbesta Kurdiya serbest û ser çîrokên hawarê ji we re bişînin ser komê hûn dikarin ji wê derêjî weke gotar taqîb bikin. Ji xwe di çapa duyem ya gumanê de ku min niyeta vê derfetê bibînim amade bikim. Dê ew xebatên me yên nû jî di wan pirtûkan de ji nû ve cî bigirin. Bi vîya wayê ez dersa xwe bi dawî dikim. Tam saet û nîvekê ez peyvîm. Çi gotiye ji hevalê me yê ku dixwazin pirsa bikin dikarin wiha pirsê xwe bikin yan nivîskî yan jî destê xwe rakin dikarin pirsa bikin. Gotiye mezargehê me mêş şivan li ba me heye li komelgeha Xankê ya Ezdiyan û xil qîmetekî mezin didê. İlyas Elî gotiye ser çawayan dibêje mezargehê me mêş şivan heye. Cem wê heye rast e lê li Cizîrê jî min du türbeyên din dîtim ku jê re dibêjin türba me û zînê xwe û heta türba beko jî li ber serê wan e. Em tam nizanin gelo çi xwast rast e ew çîrok bi rastî ew çîrok pêk hatiye yan na lêbelê em dizanin ku di nava milletê Kurd de heta sed sala sêzdan jî yani salên 1200 jî ew çîrok dihat zanîn. Lê berî wê kengî hebû bi rastî pêk hatiye an nehatiye em nizanin. Tenê em zanin ku wek çîrok îro ji nava Kurdan de heye. Gelek bûyerên dîrokî dibin çîrok jî. Ji bîr nekin û gelek çîrok jî weke dîrok tên naskirin. Na bilêt şêrko ne celadet e. Bilêt şêrko Süreyya Bedirxan e. Bi navê bilêt şêrko bi navê Kurdistan sorunu ez bawerim. Nav aliyê din e, oda din e. Doktor Bilêt Şêrko belkî ez tevlihev dikim. Deqakê. Doktor Bilêt Şêrko ew bû. Yani ji ber ku yek heye navekî Süreyya Bedirxan heye û navek jî yê Celadet Bedirxan heye dibêjin qey ew Süreyya Bedirxan e belkî bilêt yê Süreyya Bedirxan bixwaye. Ji bo ku mirov tevlihev neke. Ji ber ku Süreyya Bedirxan jî hûn dizanin wî bi xwe jî bi navê pirsgirêka Kurdî pirtûkek nivîsandiye û ez herim lê binirim. Ji ber ku gava ku tiştek ez pê naxwamin bim ez ê şevkan ranekim ji ber wê deqayekê misadê bidim ez herim wê pirtûkê bînim ez ê ji we re bixim. Belê vayem peyda kir. Ev pirtûka ku ji aliyê Awistayê ve hatiye çapkirin evana hemû di arşîva Enstitûya Kurdiya Parîsê de hebûn. Bi navê Kurd sorunu pirsgirêka Kurdî Doktor Bilêt Şêrko nivîsandiye ev pirtûka Süreyya Bedirxan e. Min xweşaş nekiriye pirtûka Süreyya Bedirxan e. Ji ber ku ev bi Fransî hatiye nivîsandin piştî wê Tirkiya wê bi ji aliyê Weşexaneya Awistayê jî hate çapkirin. Gotara Celadet Bedirxan ya ku ez behs dikim ne hebe. Ev ya Süreyya Bedirxan e bi navê Doktor Bilêt Şêrko la question kurde ve hatiye nivîsandin lêbelê gotara Celadet Bedirxan ya ku ez behs dikim di kovarekê de hatiye çapkirin di wê kovarê de bi navê la question kurde yani aynî nave binan orijinala wê ya Fransîya ve elvê diraye. Ev pirtûka Süreyya Bedirxan ya orijinalê bi navê Doktor Bilêt Şêrko nivîsand çima ji bo ku neyê naskirin bêkiye. Ji ber ku gelek kesan vê çaxê li ser Kurdan tişmiştin dinivîsandin wan jî bûya we çapkir lê hûn dibînin yê ku ev pirtûk çap kiriye bi Fransî jî xweybûn e. Yani Celadet Bedirxan bi xwe pêşengiya vê pirtûkê jî kiriye. Lê yê ku nivîsandiye ne Celadet Bedirxan e qasûk em bizanin ew Süreyya Bedirxan. Bi vîya wayî min xwast bersiva wan tiştan jî bidim. Îja xuya pirsê we tune ne em dersa xwe li vê derê bi dawî dikin sibê ez dibêjim qey pardon wê Mihemed pirsekê dike. Çîrokên ku Celadet û kovarê de nivîsîne gelo wergerin an na ne wergerin. Piraniya çîrokên ku nivîsîne rast rast bi Kurdî hatine nivîsandin lêbelê tenê ev çîrokên polîsiye ku min ji we re niha behsa wan kir wek jinar ku du caran hatiye kuştin weke
گلو خو کشت آنهات کشتن وکه شوشادلان وکه کلوپتری فلان بوان ev ام بیجن ادابتاسیونین خوندنین جلالت بدرخان yani جلالت بدرخان دچو او چیروک بزمان دین دو خوندن و دهات به کردیش نو بدنی بیساندن بوی آوایی ریل بر پیدابونا ویجه که بزمان کردی ده دهات هیوی کرن جبروی که جلالت بدرخان خواست بوی آوایی پیشنگیه که ادبیات کردی بکش خون دوزن مثلا نورالدین زازا دقال كنا تشروك نيسكي او قاس خرط بوجي اشكره بيجن يعني قال كاست بيجن باب تشروك كردي فلان بان نا نورالدين زازا نتشروك نيسكي او قاس خرط مرو بسيشار تشروك نابه باب تشروك كردي دوسه تشروكيه باشنه و دوري هاتنا نویساندن لپشتو نورالدین زازا تشتكي نویسانديه و بقشتي نورالدين زازا حش تشروك نویساندنه حفتن يا حشتن سيشار جماش خو ادابتاسيون وكا ويزلامي كو دكشتيه كده دخوازه ديا خو خلاص بك انجنا خو خلاص بك فلان بيبان انا حمو ادابتاسيون يعني ادابتاسيون فرانسون يعني هلبستين در وك هلبست دركتي كجلا من هاتي ادابتكن يعني حسكرنا كوانيا ادبياتي هبو لي جرادت بدرخان او تشويق ذكر جراد قلت تشخو في كرداي چروكا بنفسنا باوريا نورالدين زازا بيدهات و چروك نويسان و باشي دنويسان لهجر دوام بكرايا أوي ببويا بافي شروكا كردي لقولي من بافي شروكا كردي جلادت بدرخانة خدري جانا وبشتوانجي عثمان سبرية بركو أفن ونورالدين زازا ويشاغين خورتك خويا جلادت بدرخان جرانيسينوي سراراس تكرن ريبروي دخص فلان بيبان يعني حفظ حاجة سالب نورالدين زازا ويشاغين جلادت بدرخان سيونه سالب بفكر يعني فرق هذا هي خورتك حفظ حاجة سالب جنبه إنه هايروش دوی عملی خود ازیجی کارم علی کاریایی بکن ریب برویخم و او گرانیا کدوان چروکان دهیه نه گرانیا امری نورالدین زازا یعنی دوی مروک بچکی راستین به بکاری راستیه ببیجه دا که ویژه کردی با آوای دیش با دیروکا خود براستی بنویسند وای حسن تو خودت تشتکی بجه کرم که حسن فرمو تبي خوجي فكره جبوك كلام فاكر ما مرحبا اشترى الشعب المسترسل ما وصلش كشوا قال لك خوش بوها از قال لك جيت تربو وشوا خوش قوتونو ديكسيونا وجي قال لك هجا جبوك هداري كرنيجي مجاج قال لك بالام دكشينا مالا وابا اف زوكه مرختكم يعني حف جدما كردستان وبيفا مثلا حتى كم دجيجن حوارجي وبلكي جي بي في جي مرف كار بحث بك يعني روشنبيري ما زاناين ما نويسكارين ما تشاو بحثا هنرين دندكن يعني ادبيات شخو هي هل بست هي وكيد المسألة وكي بحثكر حج تشتي بوليسية كونفسان مثلا بيجن اكولي نو كدرتين لسروانجي هاي دارن يعني خوازوانجي بجربين لي ودا من بيجن شانو بربالوان دكشين ناكشين جغيني عبد الرحيم رحمي حكاري وبير علاقة بن قد بقت يعني بحث جدكن نتني وكي كنت كوفار ده هات بنفسان يجد روجنامه ده قد دجيانا واندا مثلا شونا فيلم سير كرنا شانو ديتنا هنرا هاف چرخ كاوي دمي نظام يعني حلبت امبيجن كارك السياسي وجران جدكن وش دي ساجم جو عجبا افنا شخص بالاوان كشان يجي بحث نكنا وكوفار ده هي تنين زمان مصر جلس بس حسن بس جلكي بالكشه جبركو يعني او بابتين كو ام فيروان بناد شوان بابتان جداتره تاني ام زانكو جلادت بدرخان د شارج يعني يديم ده دش سينماي ام فيد زان ابيك جبركو بحثا اكراني دكه ناوي اكران سينماي دكه وينه جوهس ابيك جبر وان بكاراني ام زانكو هاي السينماي هي ام زانكو هاي جلادت بدرخان جشان ويجي هي جبركو جلادت بدرخان هم في ألمانيا يجي هم في الإسطنبول مزبوية ومزانوك أرمني وجويين كل إسطنبول بون أوان كسان ونري شانو يكتشف بريبون هاي وانجي هاي لبلي دوشان بري وانده بري هاوارده قد شوفانتونه جغيني شانو يكا كو دو كوفارا جيني ده هاتيه چاپكرنج علي عبد الرحيم رحمي هكاري و جغيني وي قد بحثا شانو ينابه مجاري وان بابتي وان ام بيجن روجيفا وان بيتر سياسية وجواكية مخابن
babetinin tedin nine yani bejim baleye peykertraşiye falan bivan tedin nine jibo kesi ku beri min derseki de gotu belki her jar ne aynı kesin bu pişti ve haval bir videoya le temaşa edin dizanı bir kez hecmarat temaşa edin video yandılarım yani hamu dersi metin temaşa edin gali hamu beştaran da beram zan nizan kenkesajwe tebirawan yekem nivisa لسر زراوی زازاکی بخوجی ده هاوری ده. به دست جرادت بدرخان و هاتیه نویساندن و به الفابای عربی هاتیه نویساندن. جبرویه که گله کسا او نویس ندیتیه. گاوا که ما مستخجه لفدر الفرانسا لسر زازاکی لکرنا خود کروه چارم های بون. مدید که جرادت بدرخان بخواه دو ورسیونین چروکه که زازاکی جدبو که سوره گیم جدبو که آمده آنیه داتینه برهف ده برهف دا که بزنه به زازاکیاوی داری و زازاکیاوی داری چاوا جدو جداده و ورسیونی چاوا بناو دکن یعنی یکم نویسا لیکولنی یا سر برهمه که زازاکی دیسا جالی جراده ده بخان واتیه کرن گلکی عجیبه یعنی مروبیت شدانه لی مخابن روژه واوان سیاسی جواکی زمانی و ویجهی بو برهمه ویجهی دنویساندن وكيدن هنرندن دناوا حوالي دجي وديدن دجي تشيني كرتي مخاب يعني هاي مجيتون يعني قاسي كو ادزانم بحثات تشندن لبويا دي روناهيه ده هاجرد نشاش جبركم هاتو دي برسيتي بيرام دروناهيه ده ادبيرن قيب بحثها تشتن شانويه تكرن يعني جغيني تشوكاد رحم رحميه هكاري بحثها تابلو يعني تكرن رسامه تكرن لي وكيدن تشتغل تتناوج بركورتن يعني بركيم بکوتی چما اجبر که نوچه یک دروژنامه که فرانسی ده هاتیه چاپ کردن جادت بدرخانجی او نوچه خوندیه خوستیه پارک کرد وکیدن تشکیل تدنینه شرین که الولات عندن تکرم بالا واندکشینن مثلا بزانو که مختت متحد بدرخان بحثا شرعی چین و ژاپنیا یدکه لنجبو که بخوازه بحثا شرعی چین و ژاپنیا یدکه ذی بابت هلی بجره تاني دخوازه نشان بده که مرو به صنعت کیزانه به يعني حتى بيجان نتشن كشتنا أرمنيان وغير المسلمان جوان فيري كاران ببن إجا بحثا شري تشين وجابونيا يدكات دبيجا بنرن جابونيا ولاتك تشوفوا اللي ولاتك مينا تشيني داغير كر شما جبركو سلاح حيوان أبو زاني بون تفق بكاربان يعني لتشينيان أقدر فد بدس نخستو دخوازه نشان بده که پربون و هجمارا مروف نمهمه مثلا او صنعت مروف چو قاسیه به ویا یعنی تشتین که جو چاپمنیا بیانی دو خواندن جو خورا دکرم مالزمه جو که شیره ترجمه کردی بکن غم آوان نه هنری بو غم آوان زمانی ادبی یعنی بهتر نتویی بو جو برای که وقت حمزه مکسید پیش گوتنا من موزینی داده بیجه ملته که دخوازل مافی خودی درکبه پیوسته که بری هر تشتی لبرهمن زمان خو خودی درکبه او جوکه جی پی و نبی جنابه جهاد بدرخان ده هوار ده بیجه هر چند هوار آلا زمانی ما بلند کری بیجی هی میوه جالیه خانی و هاتو بود دست بکرین هاتو بود دانین جبر که هر کردانیا بیرور جی بریا خانی و دست بکریه جهاد بیجه کردانیا بیرور کردی بیرور یعنی روشنبیر و کتوری بیجی پیوست سیاسی به پیوست جبو دوزا کردی تر بگره پیوست کردی زانه به وکه کرد 25 خالین ریبازا کرد تعاون ترکی جمعیتی یا 1908 دنوا 25 خالین ریبازا ویده 4 خال بحثا زمانی کردی دکن گلکی گرینگه ها منان هر یورو ریبازا هدف بنابن بحثا زمانی کردی نابجه اندامی من مجبورم زمانی کردی زانه شکواتی تونه لی خالات چاران خالات چاران یا هفتهی باشنای بیرم دیگه کنش چاشم لیزن او خالتی له من چوی روازای خواندیم مال میسان جماراوی آوا او حمود چاپ کرنه خیراوی و خیرات جلیل و سروی دوری گلت شازان تله دیویجه جبو که مرو ببه اندام ریوبریا کومله پیوسته که مرو بکردیزان به یعنی جبو که به اندام پولیک برو مرکز یورتما کرولی پیوسته که تو بکردیزانی بی اگر تو کردی نزانی بشی ریل برتا ودکه یعنی ناویجه امی رابن جداهیه بکند نوایس اگر تو کردی نزانی بشی پیوسته که تو زمانی که اوروپی زانه به دا که تو کری دوزا کردی وره
Yani ez mesela prensibek gelek girî bû. Hemû rojevan siyasî û kültürî bû mixabin. Lê bi hunerên nû yê hevçerx wek tu dibêjî ku li Ewropayê pêş ketibûn ji cema tune bûne. Tenê di ronahiyê de weke nûçe behsa hûn bûyeran tê kirin, lê wekî din behsa wan tiştan nayê kirin. Hêvî dikin bikare bi bersiv bite. Perspektive gelki xoş mamostaş xwe derbarê vê mesele ji ber ku em bêjin yek ji wan jî şahrezayê vê meselê tîm got derfet ew derfete ku ez ji we pirsim bi rehetî min jî wiha çend hebewka xwend ev nameyên ku hatine ku di Rojnameya Kurdistanê de yek ku xelqê şandiye ew nameya ku Rojnameya Kurdistanê dixwînin û paç dikin û datin ser serê xwe ew nivîs jî min dîtin bi rastî piştî ku got wiha min lê nerd gelî kêfa min jat îja ev jî ez bawerim Pêva xweş bîr neke, pêva te çêkir dibirim. Ew wî kesê ku ew namenivîsandiye bi navê E şe he tiştekî were ye, ew kes Emîn Elî Bedirxan e. Şe heye ez bawerim. Lê paşê Celadît Bedirxan bi xwe di hawarê de gava behsa bavê xwe dike, dibêje bavê min bi navê şe he di Rojnameya Kurdistanê de tişt nivîsandine. Ew bi xwe eşkere dike, yani em bi xêra wî pê de hesin ku yek ku ew namenivîsandiye Emîn Elî Bedirxan e. Bigure. îja mamosta ev ya ji xwe we got ya siyasiye ya civakiya jî ser ziman xebitîne ev bersiveke yani ev jî em bêjin amareke destê me de yani derfet yan jî îmkan û em bêjin heta tiştê ji destê wan hatiye wana kirine yani hebûna wê tişteke hebûna ji xwe baş bû ya jî ew tiştek heta destê me lê ji ber ku tune ev jî dide nîşandan ku hemû enerjiya xwe yan jî xwe zêdetirî vana xwe kanalizeyê van meselê din kirine siyasî û civakî û her wiha van meselê din yani ne mecburî ile kutê de hebe ew çawa derfet bîn ku qas ji xwe kar bim Elbet. Mariya ve mamosta Avatır ki bu gelek spas. Berê hevan nêja mara hemûyan ava vîya wayî me ev babet jî xelas kir. Ez bawerim babetek me tenê ma ser yani dersên wêjeyî de me got me behsa pêşketina wêjeya Kurdî kir. Lê babetek heye babetek taybet ez dixwazim ji were behsa wê bikim derseke din de ez ê behsa wê bikim. Romana Kurdî me behsa Mehmet Uzun kir. Me behsa dewra hawarê kir. Lê ez dixwazim êdî behsa nivîskarên din jî bikim. Kavê romana Kurdî û çîroka Kurdî ji salên nodî vir ve çawa pêşket ez dixwazim piçekî ser wê jî bisekinim lê ser babetek ez û romana Kurdî yani ne babeta ez î behecî bû. Yani babeta ezîtiyê çawa nivîskar behsa xwe dikin di nava romana xwe de ez dixwazim çarçoveya wê babetê de ji were behsa romana Kurdî ya hemdem bikim ya heta 2010-2012 wan jî ji ber ku yê vê dawî hatine çapkirin zêde demamê çê nebûye ez wan bixwînim derka ser babetê ne dixebitim êdî lê xwendina xwe şexsî em wekî dikin lê lêkolînên ku ser romana Kurdî dikine heta 2010-2012 min anîne ji ber wê ku ez ê ji were behsa roman heta wê çaxê bikim bi taybetî yên salên nodî û 2000 de hatin çapkirin ez dixwazim panoramayeke wêjeya Kurdî ya hemdem jî vîya wayî deynim da ku ya îro jî bikare bêfamkirin bê ji bo çi ew pêşketina ku em jê re dibêjin dûrî kamiliyê ye ew tişta ku jê re dibêjin kamilî çi ye ez dixwazim piçekî em behsa wan babeta bikin têgehên kamiliyê xeşîmiyê û beredayiyê ji ber ku ew têgeheke hûn zanin min behsa wê kir gelek polemîk ser wê derketim têgeha beredayî bûn û kamilî bûn ez dixwazim em ser wê piçekî bisekirin wek romanên Mehmûd Bakîsî ye romanên Mehmet Uzun e yên Helîm Yûsuf e yên Hesenê Metê ye yên Silêman Demîr e ku ev hemû wê dewrê hatibûn nivîsandin yên Firat Cewerî ne ez dixwazim piçekî behsa vê panoramaya edebiyata Kurdên derveyî welêt bikim da ku em bikarin yên welêt jî fam bikin. Di dersa sibê de ji bo hayê wêjeya ve dersa sibê de mamoste Abdurrahman Reşodê were yê psîkolog ku li zanîngeha Renê li Fransayê tê ew bajarê ku wek Rennes tê nivîsandin em jê dibin Ren bi Fransî li zanîngeha Renê mamoste ye û ew ê sibê ji were behsa psîkolojiya qurbaniyan bike sibê dersa wî heye hêvî dikim ku hûn pirsiyê xwe ji nava de amade bikin ji ber ku derseke taybet ber ser psîkolojiyê û qurbaniya yan psîkolojiya qurbaniyan bi taybetî jinên êzîdî yên ku bûnî qurbaniya qurbaniyên ew tevger û êrişa Daişê
اجبر کو ساله که ازویان به هفر سر جنین ازدی خبتینین کو هاتن اوروپای و بدری پشتی کشتنا میریوان و مالباتی وان فلان بیوان المانیا و فرانسا الوان خودی درکت قالك مالبات يعني بيريان 7 مالبات هاتن فرنسا يا بان قي دور 1000 مالبات تيجي هاتن المانيا يكون ميريوان وزاركوان هاتن كتن بيخدي مانن امثال كبون رخبتين مشي من ديوان كر دور ده ما قالك روشن وان ديتن كو من جاليه زماني وجواكي لنري يعني هم شي من ديوان من باوي كفرمي هم جبو كارو خباطا خوجي بوان خبتين عبد الرحمن رشوجي جبو بسيكولوجي سرمان خبتي و اوی بکاره دی راپورا خولی کلنا خو سبب ورا پار بکره تشنگله کی بالکش در کنن نبین انکدوت انگله کی عجب تدنه کو بو شهاده و جانا مثلا چهارتا در کنن لی سبب اوی بکاره جواره پیشکش بکوی خباتا خو چاوی کی زانستی بخیر سبب موجود بینن درسام یا سبب شمیه ما ایروج بو خاطری هوانش برکو رجا کریم گوتن یا ما مست پیشکی درنگ دست پی بکفران مگو سر چاوا قلت بركو الجمل رويا نكر الا بروج تيم بين خاصي يمكن ساعتها كدرن دس بكش بر مدرن دس بكر لدرساس بي لغوري ساعتها اوروبا ساعت حفت لغوري ساعتها كردستاني ساعت 8 دس بكر سبا امجد بين ابرا حميا بين خوش قريب قدره شباش